that those who believe in him should not perish, but have eternal life. The Lord loves us. He is merciful unto us. We are his creature. He doesn't want us to perish. He doesn't want us to remain in the captivity of Satan for the rest of our life. And he wants us to be with him in eternity. Oh, great the love of God for us. Let's praise him because God is good. His mercy endureth forever. There have been saving people in time past, generations past. There have been people of God. And now is our own time. Open your mouth and bless the name of the Lord for his loving kindness towards us. Bénissons le Seigneur pour sa fidélité. Open your mouth and begin to bless him. He loves us. He doesn't want us to perish. That's why I've been saving souls as we come to him. The power in his word remains the same. He says those who call upon the name of the Lord shall be saved. Anywhere, in any part of the world, he's saving souls. He's delivering souls from the captivity of the devil. Open your mouth and bless the name of the Lord. He's the owner of heaven and earth. And he wants his creature to live for him, not to live for Satan. He wants his creatures to serve him, not to serve the devil. That's why he released his son unto us, to deliver us, that we might serve him in holiness and righteousness. All the days of our life, our God is good. Open your mouth and bless the name of the Lord. In Jesus' name we pray. We also want to praise him for his goodness towards us. The Lord is good unto us. Since the beginning of this global crusade, every month we have been recording testimonies of the goodness of God in our lives, in our family, in the church of God, in the nation. Open your mouth and praise the name of the Lord for his goodness towards us. The psalmist said, the Lord is good to all his words. Let's bless the name of the Lord because God is good to every one of us. He has been doing wonders since the program started, showing that he loves us, showing that he's behind this program. Open your mouth and bless the name of the Lord. The Lord is good to all, and his tender mercies are all over all his works, all over the world. His tender mercies is good to us, saving souls. Open your mouth and bless the name of the Lord. That's the goodness of the Lord. He loves us. He allowed the gospel to reach the whole world because Jesus has said it, that the gospel will reach the whole world. Le Yesu pen comme mi dogbe dale. Mawu enyo domenami. E de gaboyo meo. E wonunyo mina nya dakpene. E la wonunyo nami. Ke wonu ne adakpena mawu. E la be enyo domenami. Le Yesu ben comme mi dogbe dale. Yabe mawa enyo domenami. Enyo na mesia fome. Ni mawu enyo. Nyape mawa enyonto. Nyape mawa nyonto. Nyape mawa nyonto. Nyape mawa nyon. Mau pe nu gan nu jochuo la ga ve megbe ya dakpe na mau de nu nuyo dogbeda na dakpe na mau de nu nuyo owo echova yi
ela gawɔ geɖewu na míegbe ke wonu na dakpe na Mawu. Ke wonu na gblɔ be Mawu enyo dɔme na mí, enyo dɔme na mí. Etsoa edze gɔme ke wonu ne adakpe ne ɖe tsɔ ta etsɔ yi ke nye ɖoɖoa ƒe gɔmedzedze. Mawu ɖo kpe ƒe nya dzi ke wonu ne adakpe na Mawu ɖe nu yiwo wowɔ tsɔ ta. Ametakpɔkpɔ afi ke wonu ne ayra aƒetɔa be ŋkɔ. Le Yesu ƒe ŋkɔ me mi do gbe ɖa le. Yaga dakpe na Mawu ke nu ye wawɔ na mi egbe. Ebe Mawua ale yiwo le tsɔ va yia nenema woanɔ egbe, nenema woanɔ ɖa. Teƒe ye Yesu ya lea, katsutsu ƒe ŋusẽ le, dɔyɔyɔ ƒe ŋusẽ nanɔ teƒe ma, ta míake nu adakpe nɛ ɖe nu yiwo wɔ ge wole egbe ta. Ela tuka, ela ɖe gaboyo mewo. Yesua etsɔ ale yiwo le tsɔa nenema wole, nenema woanɔ ɖa. Ŋusẽ yi ke ɖuna dzi. Ŋusẽ ma yi ke ɖuna dɔlélewo dzi, ɖuna fukpekpewo dzi, ɖuna nɔnɔme vovovowo dzi. Dakpe na Mawu. Naneke matem anɔ te Mawu ƒe ŋusẽ ya o. Gake nu na dakpe nɛ ɖe nu yi ke wɔ ge wole gbe. Ne ewɔe tsɔ la, ela gawɔ gbe, ela atuka, ela ɖe gaboyo mewo. Yaga atsaka kple ŋusẽ ma yi ke ɖuna dzi. Yabe pastor gblɔ na mi be ne mi va Yesu gbɔ la, mia atsaka kple ŋusẽ ma yi ke ɖuna dzi. Adakpe nɛ ɖe dziɖuɖu ƒe ŋusẽ ya ta. Dɔ yi ke ŋusẽ ya wɔ ge le wɔ ge le miaƒe agbewo me etrɔ ya ke wonu azɔ na dakpe na Mawu. Le Yesu ƒe ŋkɔ me mi do gbe ɖa le. Le Yesu ƒe ŋkɔ me mi do gbe ɖa le. Mateo ta mandre kpikpia mandre. Ebena ɖe bia wana mi ƒoƒoa woaʋui na mi dzi eye miakpɔ. Ta mia ake nu azɔ. Miabia miaƒe nu yiwo le dzime na mi. Do gbe ɖa na Mawu. Le ɖoɖo ya me ke wonu na bia nu Mawu. Nuka dzim ne le o. Nuka dzim ne le o. Mi va teƒe ya be miaxɔ nu tso aƒetɔ la gbɔ. Be miatsaka kple ŋusẽ ma yi ke ɖuna dzi. Ke wonu na do gbe ɖa egbea naneke ma agatem anɔ te wolo do gbe ɖa. Mi do gbe ɖa le Yesu ƒe ŋkɔ me. Amen. Yaga do gbe ɖa ke. Le Mawu ƒe ametakpɔkpɔ ta. Mawu nekpɔ gomekpɔlawo katã ta. Le xexe godoa katã me. Le ƒe ʋua. Ekpɔ ameta.
Miape dzimedzidzi ya, miawo katã yo la va teƒe ya. Mia katã yo le radio agboa, Mawu ƒe ametakpɔkpɔ. Fi sia fi ame sia ame la nɔ. Atsaka kple ŋusẽ ya yi ke ɖuna dzia. Mawu tɔ ne kpɔ ame sia ame ta. Mawu dɔlawo ekpɔ mia ta. Eyo la ƒe me. Afi sia fi. Yo la tsaka kple ŋusẽ ya yi ke ɖuna dzia. Ke wo nu na do gbe ɖa. Ke wo nu na do gbe ɖa. Abonsam be nuwɔnawo katã. Mawu ne gble wo dome. Mawu ne tsrɔ̃ wo. Abe le Yesu be ŋkɔ me la. Klo sia klo ɖo la dze. Le Yesu ƒe ŋkɔ me mi do gbe ɖa le. Amen. Nyaga do gbe ɖa. Mawu ƒe nutsikɔkɔe la ɖiɖi va. Mawu ƒe ŋusẽ la ɖiɖi va. Take wo nu na do gbe ɖa. Bene wonɔ te le Aƒetɔa ƒe ŋkɔme la Mawu ŋusẽ ne ɖiɖi. Ke wo nu na do gbe ɖa. Paul kple Silas wo do gbe ɖa. Josaphat kple Israelviwo wo dzi ha kafu Mawu. Eye Mawu ɖiɖi tsaka futɔawo. Ya do gbe ɖa de hadzihawo ta. Mawu ƒe ŋusẽ ne dza to woaƒe hadzidziwo me. Ne henuawo ƒe ŋutikɔkɔe va. Bene wole ha dzim la, dziƒo nu ne ʋu. Eye Mawu ne ɖɔli eƒe yayrawo kɔ ɖe mia dzi. Mi do gbe ɖa le Yesu ƒe ŋkɔ me. Mia do gbe ɖa le miaƒe kplɔla gãta. Be egbea Mawu ƒe amisisi ne gbãgo ɖe dzi. Mawu ƒe ŋusẽ ne nɔ edzi. Mia do gbe ɖa be Mawu ne ɖo kpe ƒe nya dzi. Amisisi tɔxɛ ɖe ne nɔ ya ma dzi. Ke wo nu na do gbe ɖa. Mawu ayra mi. Eyo katã va Aƒetɔa gbɔa. Mawu ƒe yayra ne sra to woƒe agbewo me. Be ne egblɔ nya egbea. Mawu ne ɖo kpe nya dzi. Ne do gbe ɖa ɖe mia ta. Mawu ne ɖo kpe ƒe gbedodoɖawo dzi. Ke wo nu na do gbe ɖa. Miatɔ alo miabe pastorwa. Mawu ne yɔe gbãgo kple amisisi. Mawu ƒe ŋusẽ ƒe akpa ve. Ke wo nu na do gbe ɖa ɖe pastor ta. Eya nye nu yi dzi miele. Ebe ne mi bla nane le anyigba dzia, anɔ babla le dziƒo. Ne mi tsrɔ̃ nane le anyigba dzia, anɔ tsɔtsrɔ̃ le dziƒo. Mia do gbe ɖa ɖe miabe pastor ta. Le Yesu ƒe ŋkɔ me mi do gbe ɖa le. Amen. Mia do gbe ɖa. De mia tsitre ɖe vivitsime ƒe ŋusẽwo ŋuti. Eyo la ho aʋa ɖe mɔɖaŋu ƒe mɔwo ŋuti. Va ho aʋa ɖe wotrɔ yi abe ɖoɖowoa ŋutia. Mia do gbe ɖa be vivitsime be ŋusẽwo katã le duwo katã me. Atsitre ɖe Dutoƒo Mawu nya kaka ya ŋutia. Atsitre ɖe wa ŋuti be Mawu ƒe ŋusẽ egble wo dome. Afi sia afi wolea. Yesu. Wone dze klo na Yesu.
abonsam be do wona de sia de le nuto sia nuto me afi sia fi la ke wonu na dogbeda novio mi dogbeda ma fe dukwa ne dogbeda abonsam be do no kata do me ne gble ebe nu sen ne gble ke wonu na dogbeda nous sen yo kata wa be ya zan le dodo ya me nous sen ya wa ba ne khwa di le wasi asie Filipo va Samaria la ami po be vivichi me nous sen le tefema obuwa be nous sen le Yesu pen comme mi dogbeda le nya dogbeda novio ba bon be gbogbo von be dona o kata le te pesia te fe gbela ma ne gbele o domain la be on le di be e yanchie ma o villa de dokui fia be ya gbela bon sambe dona de sia de dometa a bon sambe dona de sia de le edisia jime agbesia gbeme afesi afemi afisi afila ba o ne gbele domain Yesu ne gbele domain la mesia me be fo me oh Yesu ma wo nu sene didi ne gbela bon sambe do na o kata domain da se didi gangan wa we mi ase nya dogbeda na petoa nya dogbeda na petoa la didi ebe nu se ma o didi wo nu se e Yesu bon coming Yesu pe voa ne gbela bon sam ne trua bon sambe do na de sia de EÚEGBE le nkeke Evelia ya na nu sema ke ɖuadzi mea ame adeke magatsɔ bonsambe do wona ayi nɔƒe o ke wonu na dogbeda bonsambe do no kata dome do la gble o dome do la gble nouveau ma do la gble dome nouveau pe nous sen la gbesia gbemea wa gble o dome ke wonu na dogbeda Mawu ne du nouveau pe nous sen maji na nouveau la de sia de ke wonu na dogbeda vivichi me be nous sen dans les cailloux nous cocaille les sio amia dogbeda pe o domene gbele Yesu pe nous sen Yesu pe vula dans les o la tron dans les o la bou dans les la de ke maga pe dans les aya pe mezaya me o Mawu akasimi et nous vont là au kata akpofovo dename le dolele o me le veve sese o me e Yesu ben comme mi dogbeda le amen tia la venolo eye le dodo yameade nu kai ne chibe Mawu ne wona you le nkeke Evelia yade ontore nu kai ne chibe Mawu ne wona you da se didi kai ne chibe yana o ke wonu na dogbeda na petoa ya pe mawa enyo na mi nu ine chibe wa wona ya gblene EÚEGBE ya nu ine chibe Mawu ne wona ya gblene EÚEGBE le dodo ape nkeke Evelia ji le na petoa le Yesu pe nko me mi dogbeda le
Yakpo fofo le Yesu pen come. Fofo le Yesu pen come. Egblo nami be. Mia bia eye wanami. Ebe mia povua eye mia wavunami. Mia ji eye mia kpo. Mi va, mi okata mi va. La bena. Bibia nous o apeto le dodo apen nkeke Evelia. Bena de wo Ŋusẽ de golak besia gbeme le Yesu pen come. Ŋusẽ Christo pe Ŋusẽ ma ke dunadzia ne wo dola besia gbeme le Yesu pen come. To gbeda e wo Ŋusẽ ne gble nouveau pe Ŋusẽ le nouveau la kata pa gbeme dolele o. E haha o bebe ni o kata le nu chi lomia. Ma pe Ŋusẽ ne jakore dolela oji. Bon sambe dona de siare la besia gbemea le Yesu pen komea le Yesu pen Ŋusẽ mea Ŋusẽ ya one gblin to gbeda e mio kata mia chaka kple chidudu pen Ŋusẽ ya le Yesu pen kome le dodo ya pen megbela mi magano ale mi leolo e dak pena wela bene do tomi le Yesu pen kome mi do gbeda le amen. Mawu ne yira mi. Ya kom ya pasi koko wo ichi. Mia kafu Mawu pen kokoko la ochoya. Mia jiha.
Lord, we worship. Hallelujah to the King of Kings. Hallelujah to the Lord of Lords. God of creation, we call you God. You are worthy, you are worthy. It's your name. So Lord, we worship you. Your master. You are the awesome God. Mighty are your mighty. So we are standing up on the holy name of the Lord. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. What a beautiful name. Beautiful name. Jesus. What a beautiful name. What a beautiful name. Hallelujah. Hallelujah.
Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, amen. Hallelujah, amen. Hallelujah, amen. Hallelujah, hallelujah. Everybody give me praise. Hallelujah. 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 Hallelujah to Jesus. Hallelujah. 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 God. Hallelujah. Our God is worthy to be praised. Hallelujah. Sit down. When at the cross, my Savior, no, my sin was away. Was not to pay.
yes. Everyone now worship in one another. Every praise. Every praise. Into
Oh yeah, it's Jesus. It's Jesus. No one like you.
Hallelujah. Praise the Lord. Wakafu Mawu. Triumphant power. Ŋusẽ ike ɖuna dzia. Hallelujah. Today, Egbea we will triumph. la ɖu dzi lo. Triumphant power is Ŋusẽ ike ɖuna dzia. Ele mɔwo dzi le Yesu be ŋkɔme. Tsiɖuɖu. I will triumph. Maɖu dzi. You will triumph. La ɖu dzi. Today, Zaya mea. is coming upon your life. Mawu ƒe ŋusẽ ɖiɖi va gbewo dzi. You will ascend. You will celebrate. La akpɔ dzidzɔ. You will celebrate La kpɔ dzidzɔ. the power of God. Mawu That ƒe will ŋusẽ diffusion ƒe dzidzɔ la fi sia fi. La gbewo me. in my life, La gbenye me. in your family, Le ƒomewo me. in your business. Le wò adzɔwo me. Concerns you. Jubilation all over. Tsiɖuɖu in Jesus' le name. Yesu be ŋkɔme. Are you ready? Esɔgbea. Bow down your heads and let's pray. Kɔkɔ asiwo yi dzi ne míado gbe ɖa fofo le Yesu ƒe ŋkɔme. We are here to celebrate Míele the teƒe ya triumphant power be through míakpɔ Christ's redemption. Kristo ƒe ɖeɖe ƒe tsiɖuɖu ƒe ŋusẽ. O ati Calvary ƒe atsitsoga ƒe ɖela. Eɖu nu vɔ̃ dzi. Eɖu Satana dzi. Eɖu nu sia nu yi ke nye aɖika. Eɖuwo dzi. Eye egbea tsiɖuɖu le afi sia fi. Ame sia ame ke va gbɔwa tsiɖuɖu. Minye be míaɖu dzi. Therefore, Lord, O as we Aƒetɔ gather today, si mi le manifest wotrɔ ya unprecedented way your triumphant power de wo ŋusẽ ke ɖuna dzi aɖe go le Yesu ƒe ŋkɔme. everyone. Kasi ame sia me. Yra ame sia me. From every life. Trɔ agbe sia gbe. Lift everyone up. Na be ame sia me na yi dzi. Eye sra dukɔ wòakpɔ. Si ami na subɔla wa. In an uncommon way. Zẽ. Thank you, Lord, because Akpe of na o Aƒetɔ labe eɖo to mi le Yesu ƒe ŋkɔme. praise. Ye me do gbe ɖa le. Amen. Let's turn to the back page of our program sheet as we sing, "Oh happy day that fixed my choice. Oh happy day that fixed my choice. On thee, my Savior and my God. Where may this glowing heart rejoice and tell its raptures all abroad? 'Tis done. The great transaction is done. I am my Lord and he is mine. He drew me and I followed on. Charmed to confess the voice divine. Now rest, my long divided heart. Peace on this blissful center rest. Nor ever from my Lord depart. With him of every good possess. I heaven, that had a solemn vow, that vow renewed shall daily hear. Till in life's latest hour I bow, and blessed in death, abound so dear. Happy day, when Jesus washed my sins away. He taught me how to watch and pray, and live rejoicing every day. Happy day, when Jesus washed my sins away.
Praise the Lord. As you remain standing, let us go to the Lord in prayer. The day 2 of our GCK Triumphant Power. Today is our second day of our global crusade. We shall be praying for the nations. And our focus in our prayer section this evening is to pray for the restoration of divine order in all nations. We need to ask that God's divine order be restored across all nations of the world. Divine order is the authoritative directive that proceeds from God. Divine order is what God wants mankind and all humanity to be aligned to. In Matthew chapter 6 verse 10, Matthew, thy will be done as it is in heaven. Everything on earth, everything in heaven must be aligned to God's divine order. God's will is accomplished through divine order. So I want us to begin to thank God for the redemptive work of Christ Jesus on the cross of Calvary that brought about the restoration of that divine order. Let's ask that the Lord will make divine order in our lives. Le Dutoƒo Mawu kaka Mawu ƒe ŋutikɔkɔe ne ɖiɖi, Mawu ƒe ŋutikɔkɔe ne va, Kristo ne be ne he dɔdɔɖo ne gbo agbe le du sia dzumea. Miato gbe ɖa be Mawu ne ɖu eƒe ŋutikɔkɔe ɖo le du sia dzume. Mawu ƒe ŋutikɔkɔe ne va du sia dzu dzi. Because of this economic crisis, surplus in homes that are passing through difficulty and difficult situation. Let's begin to pray that the Lord will intervene in the name of Jesus Christ. Le Yesu ƒe ŋkɔme, le Yesu ƒe ŋkɔme mi do gbe ɖa le. Amen. We're going to pray for restoration of God's divine order over the atrocious work of Satan across the nations. What is God's order regarding life? God says life is sacred. And because life is sacred, the divine order of God, the sanctity of life must be upheld. And therefore, let us stand against terrorism. Let's stand against banditry. Let's stand against kidnapping. Let's stand against all forms of unrest in the land. And that God will go, that goes against the word of God, that goes against the plan of God. Lord, we bring an end to we destroy all satanic framework. Abon sambe do wana de sia de be do fond de sia de le kwaside apenuwa mau ne gleo dome le chochiame vivichi me be dola de pepe le du sia jumia mau ne tron eyo la titrede ayava la onchia Mawu ne gleo dome, Mawu ne gbawa be nuseo, le Yesu ƒe ŋkɔ sesẽ la me, le Yesu ƒe ŋkɔ me mi do gbe ɖa le, mia do gbe ɖa ɖe. What is God's divine order? Man was created in the image of God. Be o wa me de Mawu ƒe nɔnɔme nu. In Genesis chapter 9 verse 5, the Bible says, Mose gbãtɔ tamasi ɖeka kpukpui atɔ̃a. At the hand of every beast will I require it, and at the hand of man, and at the hand of every man's brother will I require the life of man. The Bible says in Genesis chapter 9 verse 6, whoso shedded man's blood by man shall his blood be Mose gbãtɔ tamade kpukpui amas. I want us to begin to decree and declare that God will stop killing in Nigeria, killing in Egypt, in Ukraine. Amesi ko amevudi la ameo akoya ha pe vudie la bena mau pe nono menwe wo amedo mau pe nono meya. Let us rebuke the works of the wicked. We rebuke every satanic activity. Abon sambe bablao kata nya chuo wape dodo kata nya gleo dome le Yesu ƒe ŋkɔ sesẽ la me mi do gbe ɖa le Yesu ƒe ŋkɔ me. In Psalm 68 verse 30,
Salomon, He said, rebuke the company of Tame ya serpents, den, pipi bla the ve. multitude of the bulls, with the calves of the people, till everyone submit himself with pieces of silver. Scatter thou the people that delight in war. Church, let's begin to scatter the people that delight in war. Let's begin to scatter the men and the women that delight in war. All that delight in war in our nation, let's begin to scatter them. Forces backing them up, let us scatter them. Let's rebuke the mighty men that gain from this evil network. That the Lord rebuke you in the name of Jesus Christ. Let's rebuke the harbingers of evil across our Ya nation. to gbeda In be the northeast abonsan of be Nigeria, nuana in the kata south of le Nigeria, juame, in the west, in the le east, in the Togo north, pe all over the juame, nations, we Jehe rebuke and anye he ye destroy their todo power. pe ye We jepe, destroyed all their be plans mawu in ne Europe. glewa We pe destroy nu all their son plans kata, in North America. mawu We ne destroy glewa pe all nu their son plans kata in la South Amerika, America. We le destroy all Amerika their pe plans in Jehe, Asia. We le destroy all their Asia, plans in le Australia. We destroy all Australia, their plans across every section of the world. Let's jua begin to le destroy keke their plans. godoamea, Let's begin mia to gble destroy wa all pe their works. dodo And kata make their dome, plans totally mia useless. gble wa pe In do na o Jesus' kata name we dome, pray. le Yesu pe nko memi dogbe dale, amen. Let's pray for restoration of divine order. Mia dogbe da de mau pe nuchi kokwe ata, be Divine health is mau God's desire for ne his do people. pe nchi kokwe Let's aro, begin to decree. be We doyoyo, decree an end to the spread of the virus in the nya nations. akblo nya that is still degbe azon, continuing with it. We decree an end to all the ravaging works of the enemy, epidemic, Ebola, and the rest of them. We decree an end to terrorists, and we challenge every insecurity in any nation. We decree an end to all the works of the wicked. Lord, we ask that your abonsam glory vivi and chi your me power pe be made nuana o manifest. kata, In Jesus' name me we yo pray. bananyo, nya dogbe da be mau ne note ni yo In kata, Jesus' Kristo name we pe pray. chi dudublibo, le Yesu pe nko memi dogbe I dale. want us to pray for restoration of divine order, peace, and righteousness. Ya Is bia God's nuchi order for fafa, humanity. ble chochwe nyenye na Is God's desire mesia for his me, people. na mo na John chapter chuko, 14 verse 27. Yohanes It said, tame "Peace I yenyi, leave tame with you. yene, My ebe peace I give unto ebe you. me gle Not nye as the nuchi world fafa giveth, di na mi, give I unto me you. nyale ye Let not hihi the ya me world ananeo, destroy. We are awo. going to decree peace Nya to reign dogbeda, over all the nations. abia nuchi fafa na juo After the kata, program, bele the peace of dodo God ya me shall dea, reign over maupe nuchi Nigeria, fafa, over ne Ghana, dufia le over Togo, Zambia. ne The peace dufia le of God Ghana, let it reign in ne the south. dufia le Zambia, The peace of ne God in dufia le Afrika Namibia, kata, in ne Cape Town, dufia in le South, Afrika all be over juo South kata Africa, me, in ne Pretoria, the peace dufia of God in Egypt, in le Algeria, the Égypte, peace of God in le Pakistan, Pretoria, the peace of God in India. maupe Let nuchi the peace of fafa God le reign in Pakistan, Cameroon. le Let the le peace of God reign in maupe Canada, nchi fafa ne in dufia le USA, in Canada, Australia, United maupe nchi Kingdom, fafa in ne Brazil. May dufia the peace of le God reign in the Brésil, Philippines. May maupe the nchi peace of God fafa reign in Japan. ne May the dufia le peace of God Japan, reign in China. maupe nchi fafa ne Over this dufia le world. China, Lord, we command the maupe peace of nchi God. fafa Let there be ne a truce between Russia and dufia. Ukraine. Oh God, let the peace of God reign Mau over nabe South wo Africa, nuchi Cuba, fafa over ne India, over dufia le Singapore, India, over le over Singapour, Scandinavian countries, le oh God, juo in kata South me, America. le Let the peace of Amerika God pe reign. jehe, May your ma peace, oh penchi God, fafa reign ne over the dufia, nations. ma In the penchi mighty fafa name ne of Jesus dufia le Christ. juo Oh kata God, me, let your le peace reign. Yesu pen kome, Father, let your peace mau reign. nabe Let wo your peace nuchi reign fafa in ne the name of dufia, Jesus Christ. nabe wo nuchi Let's fafa ne proclaim God's dufia le peace over Yesu ben Sudan. kome, The political nuchi tension over fafa there le drops. Sudan, Let's ma proclaim the peace penchi of God over fafa Syria, ne dufia le over the Syria, nations in le Somalia, in juko Myanmar, oh kata, God, in le Pakistan, Somalia, in the Democratic Republic of Pakistan, Congo, in le South Sudan. Congo, Let the peace of God reign. ma In penti Nigeria, fafa ne in dufia, Ethiopia, le in Nigeria, Afghanistan, le let the peace of Togo, God reign. In le Jesus' Ethiopia, name we ma pray. penti fafa ne dufia, le Let's Yesu ben enforce komme God's mi divine dogbedale. order over our life. Peace and righteousness. In Luke chapter 10 verse 19, it says, "Behold, I give unto you power to Le tread Luka upon ta me serpents we and pipa me scorpions yasi de and kia be over all kpoda the me powers na of the mi enemy." nuse Let's begin to de enforce chi the de peace gbe of woji God dan woji over kple our futua home, pe nu so over our katanji family, eye over our nane children, kemeli si over our awo lives. vomi o Enforce the peace of nya God. to With gbeda long life will I satisfy you. Let's pray for our man of God. nya the to man of gbeda de God, mau Pastor pa Dr. mi W.F ata Kumuyi, nya pe that God will Pastor grant him W unction Kumuyi and ta power a and grace to misisi speak kple and nuse declare the word of God. benele The Bible glo says, mau "The Lord nya maketh his angels Bibla be spirits and his ministers a flaming fire." More unction, more grace. be Let's a pray for misisi the a menveve of Nigeria. Let's pray, oh God, for Khan, that God will grant them divine grace and strength to uphold the cross of Jesus Christ in Nigeria. Let's Mafa pray for the menveve. ministers on everyone.
ne va ame sia ame dzi le Yesu ƒe ŋkɔ sesẽ la me mi do gbe ɖa le. Wakafu aƒetɔ la. Mebe wakafu aƒetɔ la. Zi ɖeka kea medo wezɔn na mi lo miawoe zɔn va shiɖuɖu ƒe gamea me azɔ ezã ya mea ŋusẽ ma yi ke ɖuna dzia la va gbewo me. Mi da kpe na Mawu ɖe nu yi wòwɔ le mía dome etsɔ va yi. Egbea ela gawɔ wu. Mi dzo mía da kpe na Mawu. Mi dzi la do wezɔn na miaba ame kpekpewo yiwo na anyi vɔ. Bubume Justice Akintoroye kple srɔ̃a wole mía dome. Miawoe zɔn lo. Wakafu aƒetɔ la. Mawu ƒe ame yiwo nye hamia ƒe tatɔ wole mía dome. Bishop Kwayiga wezɔn lo. Me kpekpe yiwo le mía domea be ŋkɔwo le na pastorwo kple bubumewo. We have the town chairman for Ondo West, Reverend Dr. Olowoni Sunday. You are welcome, sir. We also have the Chief of Staff for PFN Ondo State, Reverend Akindele Omagi. You are welcome, sir. Also, Reverend Wisdom Adeleke, Chief of Protocol PFN Ondo State. You are welcome, sir. Here, by the grace of God, we have Reverend Leke Akingoye. Tomo pa menveve mea Reverend Leke Akingoye ha ele mía dome. You are welcome, sir. Praise the Lord. Wakafu aƒetɔ la. I said praise Mebe the wakafu Lord. aƒetɔ la. And also, by the grace of God, Tomo pa menveve mea something is about to happen. etsoa nane la dzɔ. Nike la dzɔ ma. Say it and let me hear you. Impact. The lives Ŋusẽ of our young men and women will be imparted in Jesus' miabe name. sɔhɛwoa Our young Mawu boys and la girls kasi will be waba gbewo ŋtsi imparted in Jesus' name. le Yesu ƒe ŋkɔ me. And in preparation for that, Ta miadzra ɖo National Youth Wing leader of the camp is already seated here. And I welcome Ambassador Belus Toshuku Ewerem. God bless you. You are welcome. Praise the Lord. wakafu aƒetɔ la. Tomorrow by 3 p.m., we are going to have the lunch hour
with Christ. For all who gave their life to Christ yesterday, and those who will give their life to Christ today. It is coming up in the event Otro paji gaton ola ho ameyeye yo cho ba gbena Kristo echo bla me ora cho ba gbena egbe a ba dogo kuwo dodo a la yeji echo egbe a maula wonu gan vo echo a ela gba ogan wo ya ira gan mi la gba hocho so that they also will come and share with us in the blessing of God. And on Sunday, e kwasira gbe a the Sunday worship here, mi la subo lendi paji praise of God. to mo pa menveve me Here eye from the Lord. And all the converts in all our region, all over the le mia pe nu to vovo me a Sunday 4th of September by 4 p.m. le Convert banquet. le Headquarter churches. jinu More details will come to you later. Thank you. Just for you.
blessing from now till forever. You've got a miracle with your name attached today. You've got a miracle. You've got a miracle with your name attached today. Blessing. You've got a blessing just packaged just for you. You've got a victory. You've got a victory by the power in Jesus' blood. You've got that promised blessing from now till forever. You've got a miracle with your name attached today. You've got a miracle With your name attached Power come down. Power come down. Moving today. As we pray. We need your power. Triumphant power. This very hour. We need your healing from all sick feelings. Our hearts believing. Some hearts are bleeding. They need your healing. To you we're pleading. Power come down. Power come down. Come and touch everybody today. Come and touch everybody, we pray. Praise the Lord. But we can't take that. We shouldn't allow the cold to catch our voice and drown us in liturgy. This is triumphant power through Jesus Christ, and this is the gospel according to Ondo City, Ondo Kingdom.
Praise the Lord. Wakafu apetola. We are transmitting to the globe all the cities in 150 nations of this world, various communities, families, households, right from Ondo State, Ondo Town, Ondo Kingdom. Ondo Kingdom is now on world map all over the world. Put your hands together for Jesus. Yesu Christo. Amen. We have testimonies tonight. We just this time now for online testimonies. Testimonies only tonight. It's a foretaste of the deluge of testimonies coming after the man of God has prayed tonight. Amen. I'm getting one tonight in Jesus' name. Amen. Amen. Let's go online. It's happening everywhere, and as the moderator said, we are all getting it. And we'll take you now to testimonies happening online on the GS Facebook page. Banji Ajayi received healing from a problem that he had had for a very long time. Banji could not raise his hands. After the prayer of the man of God, just before he could even go to the hospital, he became completely whole. Dayo Bello was diagnosed of high blood pressure. But just after the triumphant prayer last night, Dayo went to check the blood pressure, and miraculously, drastically as he wrote, the blood pressure came back to normal. Dayo is rejoicing. Douglas Dakuruyu from Isoko, Delta State, Nigeria, had severe waist pain for 5 years. This had defied medical attention. And he also had a right chest pain, which the medical doctor, according to him, had told him was a major problem. He brought that major problem to the triumphant ground, and triumphant power totally destroyed the problem by the power of God. After the prayers last night, Douglas is writing and saying, the Lord has done it. All the problems together are now confirmed by the medical practitioners as completely disappeared. Praise the Lord. We now take you to South Nigeria, Cross River State. Cross River State, South Nigeria, live. Reverend, praise the Lord. My heart is full of joy. I'm so excited this evening to testify for the goodness of God, what the Lord has done in my life. I am not a member of Deeper Life, but I came to a program of last month. I have a very serious pain, sickness on my body. Very severe scratches, pains. And these scratches was going with serious pain. It scratched me all over my body. Everywhere was paining me. Everywhere. Apply medication, it was still going on, paining me. I scratched my body, and very severe pain. Praise the Lord. It was last month's program. I attended the program. It was on Saturday. The Lord visited me, and He laid His hand upon me, and I was healed. I don't feel the scratches again. But after the man of God said we should lay hands wherever He's paining us, and lift our hands up after the preaching, and I laid my hand there, and when I went home, I said that it is finished. Praise the Lord. I want to thank the God of Kumuyi. I say, God bless Him for what God is using Dr. Pastor Kumuyi to do. I say, may His name be highly exalted. God should use him more and more until his glory in the mighty name of Jesus. Staying in the south part of Nigeria, we go to Benin City for another testimony. Benin City, live.
Lord. My name is Mrs. Izadome from Benin East Region, Edo State. I'm here to testify of the glory of God in my life. God has really helped me. My daughter has been having problems. The problem my daughter had was that when she was in school, somebody pronounced evil against her, that she will not be able to go to school. Since that time, when she got to school, after some months, she discovered that each time she reads, she does not understand. Things remain like that. One day, I didn't know. One day I just took my phone and said, let me call my daughter. When I called my daughter, I started asking her questions. It was then she told me. He said, presently she cannot read. And even when she reads, she does not understand. And the little she even understand, when she gets to the examination hall, she don't remember anything. I told her, I said, my daughter, God said that you will be 10 times better than your equals. That's what she be thinking, that I will be praying for her. Actually, I left after that I cut off the call. Since that day, I'll be praying for her. I was trusting God. At times when myself and my husband want to pray, I normally raise up that request. We were praying for months. It was as if the storm was there. But I thank God. Last global crusade I've just ended, that was last month. So I was in the house of God. When the GS wanted to pray, he said, anywhere where they pray you, may you put your hand there and may raise the other hand. I tell God, I say, God, my daughter not there here, but this my hand, I want to put her for my brain on behalf of my daughter. And I can't put in the hand there. I tell you, I see wonder. Praise the Lord. So when the man of God come pray for us, finish my sister. After that day, my daughter called me. He said, Mommy, I read, I understand. Praise the Lord. Not only that, he said the test, the paper where they do for exam, he said she got A, and he said many people failed that paper. He said apart from that, he said last night, he said she read for 5 hours, she not tired, and she just didn't understand. God is greater than man. Praise the Lord. Turn to the moderator. Praise the Lord. We have heard, and now very soon we shall see in our whole lives the triumphant power of Jesus Christ. In my own life, confirm it in all our lives in Jesus' name.
Praise the Lord, everybody. Praise the Lord. Tonight is the second night of this global crusade. And I want to stir up your faith by assuring you tonight that God will do exceedingly and abundantly beyond what you can ask or think tonight. Do you believe that with me? If you believe that, say, God can. God can. When you can't move the mountains that is standing in your way, I came to tell you, God can. I say God can. And when you can turn your darkness into the light of day, I got good news for you. God can. I say God can. Listen, God can. God can. When you can't find the answers to all your doubts and fears, God can. Tell me, God can. When you are needing someone to wipe away your tears, God can. Oh, I believe him. God can. Come on, sing it. God can do more than you could ever ask or think. Oh, I know. He holds the power in his mighty hand. The power in his hand. When you can see your way, just remember this, my friend. God can. God can. When you can't change the past and you can heal your broken heart, God can. Oh, I believe. God can. Oh, yes. When you can find the courage to make a brand new start, say, God can. Oh, I know. God can. God can do it. God can do more than you could ever ask or think. Oh, yes. He holds the power in his mighty hand. Oh, the power in his hand. When you can see your way, just remember he's my friend. God can. God can. When you are at your weakest, he fill you with his strength. It's not by might but by his spirit that we do all things. Yes, you can face the future when your hope is in his God can do more than you could ever ask. Oh, I know. He holds the power in his hand. When you can see the way, just remember he's my friend. God can. God can. I have a God. I have a God who can do anything. Yes. I have a God who is still the King of Kings. I have a God who is able to do above and beyond what you ask him to. God can do more than you could ever. Yes, I know. He holds the power in his hand. He holds the power in his hand. When you can see your way, just remember he's my friend. God can. Oh, Jesus can. God can. If you can believe him, God can. My Savior can. God can. He is my healer. God can. Is he your healer? God can. Jesus is God. God can. Only Jesus can. God can. I believe him. God can. Yes, he will do it for you in Jesus' name. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Welcome to the second day of
of the triumphant power global crusade with Kumuyi. In 2 Corinthians chapter 2 verse 14, the Bible says, "Now thanks be unto God, which always causeth us to triumph in Christ, and make manifest the savor of his knowledge by us in every place." I welcome you to this day of your triumph in Jesus' name. God has always raised men to accomplish great tasks in every generation. And tonight, we have such a man in our midst, Pastor Dr W.F Kumuyi, that the Lord has raised up to bring eternal word of triumphant Christ to us. But before he comes to give us those wonderful words, it's my pleasure tonight to welcome our music minister, Cornelius Cross, so that he can lead us in triumphant worship. God bless you. Welcome to the second day of the Triumphant Power Conference 2022. Let us enjoy the presence of the Most High God as we enter into his presence. Let us expect a move of God in this service. Thank you, Pastor Dr. Kumuyi, for inviting me to lead worship, and may God bless each of you during this conference. Amen. Put your hands together. Every praise belongs to our God. Whoa, every praise is to our God. Oh, every word of worship and wanna every praise. Every praise is to our God. Sing hallelujah, to our glory, glory, hallelujah is to our God. Every praise, every praise is to our God. Oh, every praise to our God. Oh, every word of worship in one accord. Every praise is to our God. Sing hallelujah to our glory, glory, hallelujah to our every praise is to our one more time. Every praise to our God. Every word of worship is to our every praise is to our God. God my Savior, God my Savior, he's my healer, God my healer, my deliverer, God my deliverer. Yes he is, yes he is. God my Savior, God my Savior, God my healer, God my healer, God my deliverer, God my deliverer. Yes he is. Oh, to the top, every praise to our God. Every worship, every praise to the beginning. Every to our God is to our God. Sing hallelujah to our glory, glory, hallelujah is to our every praise to our God. Here we go. God my Savior, God my Savior, he's my healer, God my healer.
every praise is to our God. Everywhere I worship, wanna every praise, 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 every praise is to our God. Hallelujah. We bless the name of the Lord. Hallelujah. We give you praise. We celebrate the Most High God. Look at your neighbor and say to them, we're worshiping and praising the Most High God. Amen. All of the gods, here we go. All of the gods, they are the works of men.
bless you, Lord. We bless the name of the Lord. Hallelujah. And we magnify your holy name in this place. Hallelujah. When we worship God, the Bible says we are to worship God in spirit and in truth. And we're asking you tonight that you would allow the Lord's presence and the song that God drops in your spirit, man, to flow from the inside. Let the praises rise from the inside. From the inside of you. Let praises rise from the inside. From the inside of me. May you delight on the inside, in the inside of me. Let praises rise from the inside, from the inside, from the inside of me. May you delight on the inside, on the inside. Cause all I want is for you, you to be glorified. All I want is for you, to be glorified. Lifted high, Lord. Oh, be lifted high. Let praises rise from the inside. Help me sing it. From the inside of me. May you delight in the inside. Cause all I want is for you to be glorified, for you to be lifted high. All I want is for you to be glorified, for you to be lifted. All I want is for you to be glorified, for you to be lifted high. You be lifted high. Feel my life, oh God. Feel my life till all they see is you, Lord. Feel me. Feel my
glorify your name, Lord. We glorify your name. Listen. And we glorify your name. We glorify your name. We Is that all you can do tonight? That's all you can do tonight. If you are as excited as I am excited here tonight, you will jam your hands together. Ne jizo le me abe ale kenye jam le jizo pom me la se tum le fiansi ya anyene na poasi pe sesere eye na po jizo de Yehowa nti. Amen. Listen. Dotum. The louder and longer your amen is, ale ye na dogli sesere be amena. Nene make ye nukunu wa alulu e wa degbo le Yesu ben come. Amen. 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 Praise the Lord. Kapukafuna mau. This is the hour. Gapopoa yenyesia. North America, South America, America pe jehe anyehe. America pe jepe gome. China, abloti, Africa, hihia megodo. Elebe miano toji. Elabena mau penusia esogbe eye wa dezon. Globe amen. Azon of the command and control headquarters where power is transmitted. Afia yenye afike Dutoƒo Mawu kaka ele boy me vavato eye wole derihia me godo eye Mawu penusem adezon le nonome keme ye mesusu o Mawu etia ameade bena wato didudu Ŋusẽ tɔe asɔva na mi le miaƒe agbewo me le Yesu ƒe ŋkɔme. Exɔ dɔdeasi eye Mawu sɔ eƒe asi da ɖe dzi ale bena wòatem atsɔ Mawu nyenye ata kpakple amegbetɔwo eye ŋusẽ ne wòa agbã go. Mina ne miaxɔ Mawu ƒe ame. The prince of the preachers, Pasteur Dr W.F Kumuyi. Praise the Lord. Kafuna Mawu. Happy, joyful, Chijo. Aseye toto. Tukoi Mawu ira. Wakafu Mawu. I welcome you. Edo janami. Va nkeke Evelia. Ike lenye. Dutoƒo Mawu kaka ike peta nyenye be. Ŋusẽ ike ɖuadzi medo gbe ɖa bena esi ne le to dzi le fiasi ya la wo to dzi nɔnɔa ahe Mawu ƒe yayra va na o eye dziƒo akɔ ŋkume ɖe ŋuti o eye Mawu ƒe ŋusẽ aɖe zɔ ale gbegbe bena wo kuxia axɔ Mawu me ƒe ɖo ŋuti le fiasi ya le Yesu ƒe ŋkɔme. Ike nele ha kwa si dzi ne dziƒo na kpɔ la fi ke nele fofo miede akpe na o le gaƒoƒo sia ta le eyiyi sia ta miede akpe na o aƒetɔ elabena Mawu ŋusẽwo katã tɔ ye nenye ŋusẽ yi ke trɔna ame ƒe agbe ŋusẽ yi ke ɖuna dzi ŋusẽ yi ke kɔkɔna ame tso teƒe ɖe dana ɖe teƒe bubu. Do gbe ɖa be le fiasi ya mia dometɔ ɖe sia ɖe na tsaka kpakple dziƒo ƒe ŋusẽ ya eye be agbewo natrɔ
eye be ƒomewo na wɔ ɖeka eye be edɔ madamadawo katã na ƒotewo ƒe agbe na do le agbewo katã me eye tsɔ ye dzia ɖeɖekpɔkpɔ na luʋɔwo na edziwo na susuwo na ŋutsuwo nyɔnuwo ɖekakpuiwo ɖetugbuiwo ɖeɖekpɔkpɔ na ame sia ame le fie sia le Yesu ƒe ŋkɔ me. Natsɔ ame sia ame akɔkɔe akɔkɔ ame sia ame ɖe dziwu afi yi wo le fifi na ɖo kpe wo ŋusẽ dzi le agbe sia agbe me akpe na wo aƒetɔ le Yesu ƒe ŋkɔ me ye miedo gbe ɖa le. Mawu ne yra o nɔ anyi fa míele kpɔ Yesaya ƒe agbalẽ ta 45 eye maxlẽ kpukpu 41 Yesaya ta 45 kpukpu 41 ebe mi gblɔe eye mi he vɛ woaɖe Adam kple wo nɔewo ame ka na wose nu siawo gbaɖegbe ke eye wogblɔe tso blema ke nye Yehowa ye Mawu aɖeke mekpe ɖe nunye o enye mía Mawu eye wònye ɖela eye Mawu aɖeke mekpe ɖe nunye o le kpukpui 44 me mi anyigbadziƒe mlɔenuwo katã mitrɔ ɖe nunye eye mina woaxɔ na mi elabena nye Mawu ɖeke megali o afi ya Mawu ŋutɔŋutɔ ele nu ƒom na ame sia ame ele nu ƒom na wo le afi yi ke ne le ewo yi ke le radioa gbɔ ne le gbenye sema se gɔme bena aƒetɔa ele nu ƒom na wo egbea eye ele gblɔ bena nye Mawu eye ame aɖeke mele anyigba ya dzi yi ke ŋusẽ ɖe le esi alo woasɔ ŋusẽ ɖe sɔsɔ gbakple ye o ebe ŋusẽ aɖeke meli gbakple yeƒe ɖeɖe ƒe ŋusẽa yeƒe nuwɔwɔ ƒe ŋusẽa yeƒe dɔyɔyɔ ƒe ŋusẽa Mawu le gblɔ bena Mawu bubu aɖeke meli yi ke sɔ gbakple o eye eva fiesi ya tɔxɛ ɖe be yayra o eye wo yi ke le to dzia yayratɔ ye nenye egblɔ le kpukpui 41 me ebe mi gblɔe eye mi he vɛ ebe woagblɔe na wo ele gblɔ bena ɖe ele gblɔ na yeƒe nyagblɔɖila ele gblɔ na yeƒe gbefaɖela ele gblɔ na yeƒe nyatsɔla ebe yi eye na gblɔe na wo wole dzi ɖeɖekpɔkpɔ gblɔe na wo bena Mawu ye wònye eye ele ame ɖeke dɔyɔyɔ dzime ne lea ebe gblɔe na wo bena Mawu ye wònye eye wòayɔ dɔ gblɔe na wo wole dzi gaɖeɖe gblɔe na wo be Mawu ye wònye eye Mawu gaɖela ye wònye eye wògblɔ bena ebe mi gblɔe eye mi he vɛ esia ye wɔ ge wòle nate tsɔ Mawu mebe nate gogo Mawu lekeke anye adika ike le dzi o lekeke anye agba ike le dzi o lekeke anye enu yi me tom ne lea ɖoŋtia eva ɖo na fiesi ya na tutu aɖati ɖa le nukuwo me eye wòatutu nuwo katã dzo eye wòatsɔ agbewoa atrɔ agbewoa le fiesi ya le Yesu ƒe ŋkɔ me egblɔ be nankɔ egblɔ be ebe mi gblɔe eye mi he vɛ woaɖe Adam kple wo nɔewo ame ka na wose nu siawo gbaɖegbe ke o ebe le gbaɖegbe ke egblɔe eye esi wògblɔe le gbaɖegbe ŋkekewo me la ele gblɔ be Mawu yi ke metrɔna o Mawu yi ke elolo eye wònye amenuvela le gbeɖegbe nukekewo mea nenema ke wògale egbe sia ele nu nyui aɖe wɔ ge le agbewo me atrɔ agbewo eye wòatrɔ agbea atrɔe keŋkeŋ eye wògblɔ be le gbaɖegbe nukeke ma me eye wògblɔe tso blema ke ebe nye Yehowa meva be maɖe Israelviwo eye mekplɔ wo to egbea dzi eye meɖo woƒe hiahiãwo katã nu na wo
efame alo mefamo ebe me do vinye Yesu Kristo de la Yesu Kristo eye ebe amesia me yokata fa egbola o gbo dede eye wo gbo doyoyo eye enu Mawu gbobe afame efame ebe gbo na wo be na efame le bleman keke ome ebe enye Yehowa enu me gboa me we eye magawe ebe Mawu adeke mede nunye o Mawu adeke mekpede nunye o Ŋusẽ adeke mekpede nunye o Mawu ye wonye to mafome eye nye Mawu eye eyama adoku hiwa nchina o ele gbobe Mawu dzɔdzɔetɔ amede edonu gbe na o be tegogoe eye esine tegogoe ameade yike tsɔ dzidzɔ kpakple aseye tsotso tso dziƒo sɔda ɖe agbewome enye Mawu dzɔdzɔetɔ mekpɔna ame ŋkume o eye metsiana ame me o Mawu ayra ame ya ayra ame ma ayra ame sia me Mawu ma ele gbɔ le fiesi ya eye awɔ enu gã ɖe yike maŋlɔ be gbeɖe o le agbewome le Yesu ƒe ŋkɔme egblɔ be de la ye menye Mawu ma edena me Mawu ya ade o le fiesi ya bebe de ade o le fiesi ya eye egblɔ be na Mawu aɖeke mekpe ɖe nunye o na miakpɔ kuku blavevɔ velia ke egblɔ be na mi anyigba ƒe mlenuwo katã mi trɔ ɖe nunye ebe megatrɔ ɖe wo ŋutɔ ɖokuiwo ŋuti o megatrɔ ɖe legba ŋuti o megatrɔ ɖe wo ŋutɔ wo dzɔdzɔnyenye ŋuti o ebe trɔ ɖe nunye ebe mi trɔ ɖe nunye ne miakpɔ ɖeɖe eye mina woaxɔ na mi eye bena ɖe yiwo katã le dziwa na kpɔ nuɖoɖo nɛ ebe mi trɔ ɖe nunye eye mina woaxɔ na mi trɔ ɖe nunye eye miakpɔ dɔyɔyɔ mi trɔ ɖe nunye eye miakpɔ gaɖeɖe mi trɔ ɖe nunye eye miado go tso kuxi ma me eye agbe yeye asu mia si agbe mavɔ asu asiwo ebe mi trɔ ɖe nunye fiesi ya ele trɔ ɖe aƒetɔ la ŋutia ade wo ebe ayɔ dɔ na wo ade ga wo kɔkutima bablama yike menelia agba kɔkutia eye wòaso kamɔ na wo le Yesu ƒe ŋkɔme mi trɔ ɖe nunye eye mina woaxɔ na mi anyigba dzi ƒe mlenuwo katã mi anyigba dzi ƒe mlenuwo katã ame yiwo katã le afi ame yiwo le Israel ame yiwo le Egypte ame yiwo le Liban ame yiwo le Arab ame yiwo le Amerika ame yiwo le Canada ame yiwo le abloti afi sia afi yi ne le mi trɔ ɖe nunye mi anyigba dzi ƒe mlenuwo elabena egblɔ bena ebe nye la nye nye Mawu ɖeke megali o Mawu nya yi gbeƒã ɖe me le na mi le fiesi ya yeƒe tanya yenye be Kristo ƒe ŋusẽ Kristo miaɖela ƒe ŋusẽ yike trɔna enuwo Kristo miaɖela ƒe ŋusẽ yike trɔna nuwo ke enu tɔ̃ ye mi la le ŋku ɖe ŋuti enu gbãtɔ yenye ƒodalawo eye evelia yenye trɔtrɔ eye etɔ̃lia woakɔkɔ o ada ɖe teƒe bubu ame yi wode abi woƒe dzidadawo ame geɖe wole fu kpem le xexea me eye wo ŋutɔ womatem akpe ɖe wo ɖokuiwo ŋuti o elabe míaƒe dzidadawo wɔe be míegbɔdzɔ míaƒe nu vɔ̃wo wɔe be míegbɔdzɔ eye míaƒe nu vɔ̃ɖi wɔwɔwo wɔe bena míegbɔdzɔ esia egɔme nyi be ame nu vɔ̃ɖi yike míewɔ enu vɔ̃ɖi yike míedo enu vɔ̃ɖi yike míesɔ de míaƒe agbe mea ede abi mía ŋuti eye ele de abi ame gbetɔ katã ŋuti eye le ema ŋuti la míele fu kpem míele nu ƒom tso enu si ke wɔ enu yi ke he kuxia va enu yi he vevesesia va enu yi he dɔlélia va enu yi ke he fukpekpe yi ke le mi katã mía dzi abe amegbetɔwo ene le anyigba ya dzia yenye míaƒe dzidadawo míaƒe vodadawo ye he vɛ eye evelia
Mawu anutete lesi. Mawu atweke o. Pronambe amen. Atro agbewo. Probe amen. Atro agbewo. Probe amen. Eye enu gbegble dekpekpe enu gbegble siade yile agbewo me atroe. Tu kantio elabe Evelia Ŋusẽ trɔtrɔ ike avame na dɔnɔ ike gbɔdzɔ eye didi le dzi eye wòle dzi aƒetoa lebe awo mele dzi Yesu nyemate ma ɖe ɖokui nyo ɖe nyemate ma trɔ agbe nyo ɖe nye ŋutɔ nyemate ma yɔ dɔ ɖokui nyo ɖe nyemate ma ɖe ga ɖokui nyo gake Mawu ɖe le dziƒo eye Mawu ma le gblɔ be esi ebe ma eye ne gblɔ be ma yi egbɔ eye esi ne fɛ ɖo Mawu ma gbɔa Mawu ma aɖem eye wòatrɔ agbenye fiesi ya ye ko nye fiesi ma ne le dzi aƒetoa eye didi ɖe le me o edziwa ele dzro Mawu vevie eye ne bɔbɔ ɖokuiwo na Mawu eye ne gblɔ be aƒetɔ ɖe la nye aƒetɔ dɔyɔ la nye aƒetɔ gaɖe la nye ewoe nye ame yi dzi mele trɔtrɔ ke vana me na ame yi dɔnɔ ke gbɔdzɔ eye wòle dzi Yesu eye wòle dzi aƒetoa trɔtrɔ ava me na o do ɣli bena trɔtrɔ kple sese ɖe ma se la trɔtrɔ eye ne le fɔnu dzi kanya eye na gblɔ be leke ŋutie me le alea o nu ka ta ya agbenya le alea agbenya ɖo ta alea o me le dzi trɔtrɔ me le dzi ɖeɖekpɔkpɔ eye didi le me o bena naɖe ne trɔ nakpɔ be fiesi ya ye nye fiesi ke ɖeɖekpɔkpɔ ava na o fiesi ya ye nye fiesi ke gaɖeɖe blibo asɔ asi o eye fiesi ya enye nukunu ƒe fiesi eye enutɔlia ye nye be woakɔkɔ o asɔ da ɖe bɔ yi ke wole tsi na eye wokɔ futafuta edzi be yatrɔ o ale kɔkɔ o akɔkɔ o tso afi yi ne le eye wòatsɔ o sɔ da ɖe teƒe kɔkɔtɔ yi dzim ne lea ye aƒetoa kɔkɔ da ɖo ele wɔ ge na o mebe ele wɔ ge na o enu gbãtɔa ye nye dzidada eye velia trɔtrɔ eye etɔ̃lia ye nye be ame kɔkɔ mina miakpɔ enu gbãtɔa ye nye ame gbɔdzɔtɔ yi ke le fu kpem wo da bie ŋutia ye ƒe dzidadawo ame aɖu yeƒe ekutsetse yi ke dogo tso yeƒe nume gake dzidalawo ƒe luƒo la aɖu nu vɔ̃ ɖi Mawu ƒe nya ele gblɔ bena ɖe dzidalawo nuvɔ̃wɔlawo wo katã wowɔ nu vɔ̃ eye Mawu ƒe ŋutikɔkɔe hiãwo tim esia ye nye nuvɔ̃wɔlawo ƒe fukpekpe nuvɔ̃wɔlawo amegbetɔwo wotsɔ fukpekpe va wo ŋutɔ wo ɖokui dzi ebe luʋɔ dzidalawo be luʋɔa aɖu nukɔ aɖu dasese kpukpuwi atɔ̃lia egblɔ be ame kae se Mawu ƒe nya gɔme Mawu ƒe nya gɔmesese nyuietɔ ɖo la nɔ asiwo le ŋuti eye na bɔbɔ ɖokuiwo na Mawu ƒe nya enya yi ke sɔ asiwo eye nublanuikpɔkpɔ atso dziƒo ava na wo tsɔtsɔke atso dziƒo ava na wo gaɖeɖe katutu atso dziƒo eye wòava na wo ebe meka ye se gɔme o gɔmesese nyuie hea nudzedze kpɔkpɔ vɛ ne miesɔ ega kpevia akpa ve le si nyina miakpɔ akpa velia ke ame ma wɔ nu teƒewo ƒe mɔkplɔawo de agbegble me lododo tawitɔn kpukpuwi atɔ̃lia ebe ke ame ma wɔ nu teƒewo ƒe mɔkplɔawo de agbegble me ke ame ma wɔ nu teƒewo ƒe mɔkplɔawo de avevesese me ke ame ma wɔ nu teƒewo ƒe mɔkplɔawo de afukpekpe me ke ame ma wɔ nu teƒewo ƒe mɔkplɔawo de vevesese me ele kpɔ agbewo
eye ne kpɔ efefesese yi ke le agbewo me kukpekpe yi ke le agbewo me dɔlélewo yi ke me tom ne le eye ayaƒoƒo yiwo le ƒo va le kpe mi le mɔa dzi nu ka ŋuti o le míaƒe dzidadawo ta ye le míaƒe nu vɔ̃wo ta ye eye ale yi ke le nɔ agbea le anyigba dzi le afi ɖe kpekpe le anyigba ya dzi afu kpekpe le eye dzidada le teƒe ma afi si afi yi ke nu vɔ̃ le afi ɖe kpekpe eye afi ɖe kpekpea nu vɔ̃ wɔwɔ le dzi yim ele afi si afi nu ka ŋuti o ele abena wo katã la wowɔ nu vɔ̃ eye Mawu ƒe ŋutikɔkɔe hiãwo tim afi si afi nu vɔ̃ ƒe ati le afi si afi nu vɔ̃ ɖi wɔwɔ ele ko afi ma ƒukpekpe le eya ŋuti ye wòhiã bena míatutu míaƒe dzidadawo dzo ele bena míaɖe nu vɔ̃ wɔwɔ dzo ele bena ɖe míaƒo nu tso nu vɔ̃ ŋuti ale elabena nu ka nu vɔ̃a ye nye enu yi ke le he fukpekpe va míaƒe agbewo me mina míakpɔ Yesaya tablatɔ̃ vɔ asieke kpukpui gbãtɔ Yesaya tablatɔ̃ vɔ asieke kpukpui gbãtɔ kpɔ ɖa Yehowa ƒe alɔmeto ɖe me be maxɔ na ame o eye yeƒe to metsi be mase nu o. Mawu se na nu lo. Mawu ƒe asi akɔkɔ ɖe dzi. Nu ka ta me le me vam o. Nu ka ta wo le he ɖe megbe o. Nu ka ta yeƒe ɖeɖekpɔkpɔ yeƒe dɔyɔyɔa yeƒe gaɖeɖea nu ka le he ɖe megbe o. Míaƒe aboyome ƒe vovokpɔkpɔa nu ka le he ɖe megbe o. Nina míakpɔ ƒe Evelia ke boŋ míaƒe vodadawoe klã mia kple míaƒe Mawu dome. Wo nu vɔ̃wo he yeƒe ŋkume eye míaƒe nu vɔ̃wo na be wòɣla ŋkume ɖe mi be magaɖo to mi o. Nu vɔ̃wo ye, dzidadawo ye, vodada yi ke míewɔ, nu vɔ̃ ɖi yi ke míewɔ eye agbe nu vɔ̃ ƒe agbe yi ke nenɔ yewɔe bena míaƒe nu vɔ̃ aƒetɔa ƒe gaɖeɖe aƒetɔa ƒe dɔyɔyɔ yeƒe nublanuikpɔkpɔa míaƒe nu vɔ̃ wɔe bena etutu yeƒe asi ɖa eye ne le va fie si ya eye ne gblɔ aƒetɔa me trɔ aƒetɔa me ɖɔli mɔ me tsia mɔ bubu aƒetɔ nu vɔ̃ mɔ yiwo katã me wɔa me gbe nu ɖa le wo gbɔ eye me va me le di wo tsɔtsɔke me le di wo nublanuikpɔkpɔ me le di wo tsɔtsɔke ɖeɖekpɔkpɔ ade gbɔ o. Mina míakpɔ Salumowo tablatɔ̃ vɔ ɖeke kpukpui gbãtɔ me le gbɔ ŋutsu aɖe yi ke enɔ fu kpem eye vevesese nɔ yeƒe agbe me eye teteɖeanyi va yeƒe agbe me eye eyɔ katã la enye yeƒe dzidada ƒe metsonu eye wògbɔdzɔ eye wòxɔ abi eye wònɔ fu kpem eye vɔ la le agbe mea ɖoƒe kɔkɔtɔ ɖe le esi vɔa ele fu kpem. Mikpɔ na míakpɔ enu yi ke wòwɔ le Salomo ƒe agbalẽ tablatɔ̃ vɔ ɖeke kpukpui gbãtɔ kpukpui velia ebe Mawu kpukputɔlia ve nunye le wo dɔmenyonyo la nu eye le wo nublanuikpɔkpɔ sɔgbɔ la nu tutu nye dzidadawo ɖa elabena menye be zi ale si dzidada mɔ kpɔtɔ le afi ma eye ne le wo kpɔm eye ne le wo xlẽm eye nate ma xlẽ wo ɖekaɖeka sɔ ku ɖe ŋutinyea fukpekpe la kpɔtɔ anɔ dzi yim le agbenye me gake la me le kuku ɖem na o gake la me le gbe dom ɖa bena natutu nye dzidadawo ɖa eye aƒetɔa le fie si ya ele wɔ ge na o me be aƒetɔa le wɔ ge na o gake megblɔ be ame ɖe ƒe dzidadawo lo megblɔ be tɔnye be dzidadawo lo megblɔ be dzilanyewo ƒe dzidadawo megblɔ be amegbetɔwo ƒe dzidadawo yewɔe be awo ebe nye dzidadawo ebe nye dzidadawo ne le dasi ɖe dzi eye ne lɔ bena ɖe kuxinyea yeyea aƒetɔa atutu wo dzidadawo dzo eye ne dzidadawo dzo vɔa kpekpea tsã adzo vɔvɔa adzo
gbegblea tsa adzo eye tete ɖe anyia fuwamea wo katã wole adzo le Yesu ƒe ŋkɔme. Mina miakpɔ kpukpui enelia le fekpe me. Ebe le tsi nam keŋkeŋ tso nye vodada me. Ebe enui me dro ɖe yenye tsidada eye enui bia me le woa yenye be le tsi nam kplɔ nu tsinye le tsi nam keŋkeŋ tso nye vodada me eye naklɔ nu nye tso nye nu vɔ̃ me. Fiesi ya ele me va ge na wo. Aƒetɔa le wɔ ge na wo. Na miakpɔ kpukpui wolia me. Ebe kpukpui asiekelia tsɔ akutsa klɔ nye nu vɔ̃wo ɖa. Ale tsi na wo kekeŋ eye atrɔ agbe wo le fiesi ya. Ebe tsɔ akutsa klɔ nye nu vɔ̃wo ɖa. Ebe le tsi nam ne ma fu titi wu detifu. Le tsi nam ne ma fu wu detifu. Fiesi ya yenye fiesi o. Mina miakpɔ Hebritɔ ƒe agbalẽ tasieke. Hebritɔwo tasieke kpukpui atɔ̃lia. Hebritɔwo tasieke kpukpui atɔ̃lia eye le esia ta wònye nubabla yeye ƒe avule la. Bena le esi eku le miata, eku le tanye, eku le tawo, eku le mi katã ta. Esi wòku le xɔxɔ tso vodada siwo le nubabla gbãtɔ me nutsi ta la, ame siwo wòyɔ la na xɔ domenyinyi mavɔ ƒe nugbedodo. Esi aƒetɔa yɔ eye ne tɔ. Esime aƒetɔa yɔ eye ne trɔ dzime. Esime aƒetɔa yɔ eye ne gblɔ be aƒetɔ nye si. Metrɔ tso nu vɔ̃ nyewo katã me. Metrɔ tso dzidada nyewo katã me eye meva kple dzi blibo. Meva gba kple nye luʋɔ blibo. Nye susu blibo. Meva gbɔwò eye mele kuku ɖe na wò be natsɔe kem atsɔe ke wò. Amen. Esi me le biam bena ne le tsi na ma ale tsi na wo. Esi na bie bena de na trɔ agbe woa atrɔe awɔe na wo le Yesu ƒe ŋkɔme. Mina miakpɔ kpukpui blavevɔ adrelia egblɔ le kpukpui blavevɔ adrelia me eye ale si woɖoe na ame be wòaku zi ɖeka eye esi amegbe eku tonu kɔ na kpɔkplɔdzo kafi ne aƒetɔa ne wòava eye wòakplɔ mawuviwo adzoe, ame kɔkɔewo adzoea. Eɖoe na ame be wòaku zi ɖeka eye esia megbe wòakpɔ ʋɔnudɔdrɔ̃ la. Esia gɔme nye be dzidadawo katã, nu vɔ̃wo katã, nu vɔ̃ɖiwɔwɔwo katã, nu vɔ̃ ƒe agbenɔnɔwo katã wohe fukpekpe va amegbetɔ dzi le anyigba ya dzi. Ne ame aɖe metrɔ le yeƒe dzime o eye wòkpɔtɔ le dzi yim le nu vɔ̃ ƒe agbenɔnɔ ma me, le dzidada ƒe agbenɔnɔ ma me, le nu gbegblẽ wɔwɔ ma me, kaka va na eyiyɔ ƒe nuwuwua eye wòku le nu vɔ̃ mea. Tsɔtsɔ ke meso si kafi wòku o. Eku le nu vɔ̃ me. Eku ɖeɖekpɔkpɔ manɔe mee. Woɖoe na ame be wòaku zi ɖeka eye ema megbe la ʋɔnudɔdrɔ̃ ye wòakpɔ. Eye fukpekpea aka ye dzi ne le egodo sɔ yi ɖe mavɔmavɔ me. Esia nutsi ye mieva aƒetɔa gbɔ le fiesi ya. Bebe ɖe ema nutsi ye mieva aƒetɔa gbɔ le fiesi ya. Eye ne le va aƒetɔa gbɔa atsɔe ke o. Ne le va gbɔa atsɔ dzidadawo katã atsoe ɖa le agbewo dzi eye atrɔ agbe wo. Amen. Ɖe ne ɖi le aƒea me ma se. Amen. Ɖe ne ɖi ma se. Aƒetɔa atrɔ agbe wo. Atsɔ wo. Eye wòatsɔ nu vɔ̃wo ke wo. Eye ne tsɔe ke woa, atu ka wo. Eye enuwo katã ato vovo. Enuwo katã atrɔ le agbe wo me le Yesu ƒe ŋkɔme. Nu ka ye kpɔ le agbe me? Nu ka ye miedo dzesi? Woado dzesi le agbe me. Esi me ye ɖeɖekpɔkpɔ ma ava na wo.
eya ekplɔm yi ɖe ɖoƒe velia yenye trɔtrɔ na nu vɔ̃ la yi ke gbɔdzɔ eye didi le me ele dzi trɔtrɔ agbe ƒe trɔtrɔ ava agbe yeye ava agbe mavɔ ava na o na miakpɔ Yesaya tagba kpukpu nyilia Yesaya tagba kpukpu nyilia ebe iteva gbɔnyi ebe debla ebe kabakaba megagble yi ŋuti kura o ebe esia yenye gaƒoƒoa wo ɖeɖekpɔkpɔ ƒe gaƒoƒo wo gbugbɔwɔ yeye ƒe gaƒoƒo wo tsɔtsɔke ƒe gaƒoƒoa eɖo vɔ eye ɖemɔ na Mawu ebe miva miadrɔ ʋɔnu ne miaƒe nu vɔ̃wo le abe nyagadi ene la woafu abe sino ene eye ne wobiã abe aɖabe ene la woƒo ɖi vɔ̃ɖi afɔkunu ebiã enu dzĩa enye afɔku kɔa kɔla dzire yenye enu yi ke amewo zãna bena wòatem adze eye ne le afi ma le kpɔma anya be afɔku ɖe le afi ma eye enu yi gblɔm aƒetɔa le yenye be nu vɔ̃ wɔa dzidada wɔwa ne wobiã abe nyagadi ene la woafu abe sino ene. Amen. Fiɛsia yenye fiɛsia eye aƒetɔa atsɔ dzidadawo katã atsɔ nu vɔ̃wo katã aƒetɔa atsɔ enu yiwo katã yenye nu gbegble nu vɔ̃ɖi le agbo me eye ne ʋue me eye ne gbenu ɖa le gbɔ eye ne gblɔ be aƒetɔ nye si le tsi nam kplɔ nu tsinye tsɔe kem atsɔe ke o egblɔ be mina miakpɔ kpukpu asiekelia ebe ne mielɔ̃ ne le lɔlɔlɔ ma ne agbe mavɔ ƒe nya ne lɔ̃a tsɔtsɔke ƒe nya ɖe le lɔ̃a ne dasi ɖe dzia wo katã woatutu wo dzo woakplɔ wo dzo ne mielɔ̃ eye mieɖo to la ekema miaɖu anyigba ƒe nu nyuietɔ le anyigba ya dzi ɖe aƒetɔa ŋutɔ akpɔ ta wo alé be na wo eye tɔtrɔ manɔ me agbe ƒe tɔtrɔ manɔ mea eye le agbe ya megbe ne le xɔ Yesu vɔ le agbe ya megbea nadzo ayi ɖe aƒetɔa ƒe ŋkume eye naɖu anyigba nu nyuietɔwo nu vɔ̃ dzimetɔtrɔ ne le trɔ dzime eye ne kpɔ ɖeɖe eye agbe yeye sɔ asi o tsɔtsɔke sɔ asi woa atsɔ enu nyuiwo va na wo le anyigba dzi le afi ya eye nenema ke le mavɔmavɔa me tsã asɔ asi o. Amen. Demɔ na matsɔe fia o. Dɔwɔwɔwo da 19 ale yi ke wotrɔ le woƒe nu vɔ̃wo yome ale yi ke wotrɔ le woƒe dzidadawo yome ale yi ke Mawu yeƒe dɔmenyɔnyɔ yeƒe tsɔtsɔke Mawu ƒe dɔmenyɔnyɔ agbe mavɔtɔa ege esu wo si dɔwɔwo da 19 kpukpu nyilia egblɔ be eye ame siwo xɔe se la dometɔ geɖewo hã va eye woʋu me hele woƒe nuwɔwɔwo fiam eye ame geɖe siwo ka afa la wotsɔ woƒe agbalẽwo wonye be yewoda vo wonye be yewowɔ nugbegble eye nugbegble mawo he fukpekpe va yewo dzi wotsɔ wo va eye wotsɔ wontɔwo va eye woxɔ Mawu dzi se eye wosi woxɔ aƒetɔa dzi se la woʋu woƒe nu vɔ̃wo me. Mina miakpɔ kpukpu 19 le kpukpu 19 me eye ame geɖe siwo ka fa la wole fifi me wole sekitowo me wole gbeƒuha vovovowo me wole nugbegble wɔla ƒe hasɔsɔ vovovowo me wotsɔ nuwo katã va ale amewo ƒe ŋkume wotsɔ woƒe agbalẽwo va ƒoƒu eye
tɔ dzo wo le wo katã ƒe ŋkume eye wobu woƒe home eye wokpɔ klosalo akpe blaatɔ̃ tsɔtsɔke tso aƒetɔa gbɔ ne le trɔ dzime abale natrɔ dzime le fiasi ya tsɔtsɔke ava na wo ɖeɖekpɔkpɔ ava na wo agbemavɔ ava na wo le Korintotɔ ƒe agbalẽ gbãtɔ tade na míaxlẽ tso kpukpui asiekelia Korintotɔ ƒe agbalẽ gbãtɔ tade kpukpui asiekelia mele nu ƒom tso dzidada ŋuti bena dzidada ehena fukpekpe vana nu vɔ̃ hena fukpekpe vana vodada hena fukpekpe vana nu kae nye dzidada o nu kae nye nu vɔ̃ nu kae nye nu vɔ̃ ɖima yi ke hena kpekpe mawo katã va amegbetɔ ƒe agbe me ŋutsuwo nyɔnuwo ƒe agbe me Korintotɔ ƒe agbalẽ gbãtɔ tade kpukpui asiekelia alo mienye bena ame madzɔmadzɔwo manyi Mawu fiaɖuƒe la ƒe dome oa ame madzɔmadzɔwo nu ke nye nu madzɔmadzɔ enu madzɔmadzɔa ye ƒe akpasaka ye nye nu dzɔdzɔ nu vɔ̃ɖia ye ƒe akpasaka ye nye nu nyui dzidada ye ƒe akpasaka ye nye enu nyuietɔ ne agbewoa eɖe ne fiana agbewoa eɖe ne fiana dzɔdzɔnyenye ƒe akpasaka ego madzɔmadzɔ nyenye alo agbewoa eɖena anuku aɖe tɔ nyenye ƒe akpasaka agbewoa eɖena kɔkɔenyenye ƒe akpasaka sɔfiana ema ye nye dzidada eye dzidada ehena nu vɔ̃ vana eye nu vɔ̃ hena fukpekpe vana eye fukpekpea dzimetɔtrɔa ya ehena tsɔtsɔke vana ehena ɖeɖekpɔkpɔ vana alo mienye bena ame madzɔmadzɔwo manye Mawu fiaɖuƒe la ƒe dome oa migana woable mi o ahasiwɔlawo kple trɔ̃subɔlawo kple matrewɔlawo kple hadzelawo kple ŋutsu siwo dɔna kple ŋutsuwo kpukpuiwolia kple fiafitɔwo kple nubiãlawo kple ahamulawo kple busubɔlawo kple adzodɔlawo la womanyi Mawu fiaɖuƒe la ƒe dome o nu ka ye míawɔ bena ɖeɖekpɔkpɔ ma nesu mía si o nu ka wole bena ɖe na va míaƒe dzime tsitsi ka la nɔ mía me bena agbe yeye agbemavɔ na va o mina míakpɔ kpukpui ɖekelia eye nenem mia dome ame sia ame aɖewo nɔ tsã aƒetɔa akplɔ nu tsiwo le fiasi ya ke wole tsi na mi ale tsi na wo ke wona mia ŋuti kɔ ke wotso afia na mi le aƒetɔ Yesu ƒe nukɔ kple mía Mawu ƒe gbɔgbɔ la me ne le va ne le Togo le nu vɔ̃ wɔa me ne le Togo le dzidada wɔa me ne le Togo le nu vɔ̃ɖi wɔwɔa mea aƒetɔa axɔ wo le fiasia aɖe wo le fiasia eye atrɔ agbe wo le fiasia ele agbe wo trɔ ke le nyaɖeɖefia ƒe agbalẽ tawunyi kpukpui nyaɖeɖefia tawunyi kpukpui nelia eye mese gbe bubu to eye mese gbe bubu aɖe tso dziƒo le gbɔgblɔm bena mi ame siwo nye nye dukɔ la mi dogo tso me egɔme nye be eke nɔ Babiloniatɔwo ƒe di nɔ me o Babiloniatɔwo ƒe agbe le me o Babilɔnuvi Babilɔnu ƒe dzedzeme Babilɔnu ƒe ɖiƒoƒo nɔ ŋuti o eye ne he fukpekpe va ɖokuiwo dzi le anyigba dzi le teƒe ya eye medzi be yakpe fu le anyigba ya dzi vɔ agava kpe fu le egodo ele nɔ be nawɔ naɖe nadogo le me dogo ebe mi dogo tso me bene miagade ha kpli le yeƒe nu vɔ̃wo me o eye bena miagaxɔ yeƒe fuwɔamewo ƒe ɖeke o ne le dogo le me la tsɔtsɔke nɔ te kpɔ da ɖe sã eye tsɔtsɔke anye tɔ o agbemavɔ le lalawɔm eye Mawu ƒe nublanuikpɔkpɔ ele lalawɔm ele nɔ te kpɔ o eye Mawu ƒe amenuveve hena ɖeɖekpɔkpɔ Mawu ƒe amenuveve hena dzɔdzɔnyenye ele nɔ te kpɔ o anye tɔwo le fiasi ya bebe tɔwo ye wònye le fiasi ya fika ne le hã fika nyɔnu malo fika ŋutsu malo egbɔna na o ɖeɖekpɔkpɔ gbɔna na o
doyoyo egbona na o gadede etson gbona gbo le fiesi ale Yesu pe nkome enu tonlia enu gbato a yenye titadao eye velia yenye trotro agbe pe trotro eye enu tonlia yenye wa koko amepe koko adade dupoyike o lechina dupoyike je apetwa awebe na je na yepe de popo minane mi akpo oloseto pe agbaletagban puis etonlia amesi demi cho bibichi pe kekelame amesi demi cho bibichi pe nu seme eye wo cho mi do yepe lonlonvi pe fiadu pe lame echomi ede wo cho satana pe fiadu pe me ede wo cho bibichi pe fiadu pe me ede wo cho nu vondi pe fiadu pe me esine to asido de pe o apeto demla eye ne tro me gbe to nouveau pour me fi de pepe ne Togo to nouveau pour me fi de pepe me ne Togo to nouveau di pour me fi de pepe me e ne pe o apeto nyanya lo demla dem ne ma gbo dede eye eyi mame yikenye fiasia le agbo me bebe fiasia la agbo me de a koko Togo to fiadupe mame a de o to bivichi pe fiadupe mame a de o to nouveau pe fiadupe mame a de o to satana pe fiadupe mame a de o to fipode pe fiadupe mame a de o to fupepe pe fiadupe mame a merci demi to bivichi pe nous sen lame eye wo chomi do yepe lonlon pe fiadupe yepe lonlon vi pe fiadupe lame nenema enuma ye chochoke wona le mia pa gbe me enuma tututu ye tipo pe nu blani kpona mea e wona le mia pe agbeme enuma apeto ape nu sen de la pe nu sen enuma ye pe nu sen wona le mia pe agbeme e de na mi cho vivichi pe nu sen la me eye wo tona mi so dana de ye pe lonlonvi pe fiadu pe la me mina mi akpokuku inelia le kuku inelia a merci mais mieux pas frère de ta les fiancia et si ne va après toi boire font boubou à de dans la baume et font boubou à wa de jo à gojeja wa de jo fupepea wa de jo à merci mais mieux pas le gapopo siame gapopo ikeme ne kwese eye ne troji mere Fekeke ta aswasio signé nous vont keke là to yepe vume nous vont pe keke nous vont pe chochoke wa cho nous vont oke o nous kela aswasio le fiancia ha mebe nous vont pe keke blessé c'est de masse wa cho nous vont nyokem esi ne va gbo eye ne le gblon be apeto le chinam ne ma fu de tifu le tina ne ma fu de tifu awo be na je eye wa le tina o eye agbe ma fo aswasi o nous vont pe chochoke aswasi o eye wo glonami de Marco pe agbale tafe Marco tafe puis atonlia esi me Yesu pawo po khosewo khosea enye enyagboglo ejena to jiji ke le mo ye ne diafo Osia etena esi meye ne Togo le wokata me ne Togo le nouveau homme eye Osia e wona nu tina trede tide ala me pokata nchi eye wo de na fo ekpo wepe kose eye esi Yesu po wope kose la e glona la me tutu to la bena viens Ocho wo nouveau ke o ema yenye maupe yaira pe gomejeje be miape agbeme le fiansi ya pe to aponpona woji bebe apeto agblɔ no be de evi nyɔnuvi evi ye nutsu otsɔ nu vɔ wo ke o eye ne tsɔtsɔ ke ma esu asi o ne mawu pe dedekpɔkpɔ pe amenuveve ma ege ɖe me oa enu kpɔtɔwo yi ke nye dɔyɔyɔ gadede nuvɔ egbedodoɖa pe ŋtsiɖoɖoa wo katã ava me le agbo me mina miakpɔ kpukpui asiekelia le kpukpui asiekelia me
kae bobo ube wa glona la metutu tola bena wo cho wo nouveau ke olo alo wa glo bena titre na cho wo aba eye na asolima ha le piku wolia me ke ne mia nye bena Ŋusẽ le amegbetɔvi la si be wa cho nouveau akele anyigbaji egblɔ na lãmetutu tola bena mele egblɔm na wo le piku de kelia me mele egblɔm na wo mele egblɔm na wo bena titre tsɔ wo aba eye na yi aƒe wo me enugbatua yi ke la va ye nye tsɔtsɔke enugbatua ye nye agbemavɔ enugbatua ye nye dedekpɔkpɔ elabena dedekpɔkpɔa ye ʋuna dziƒo ƒe agbona me ye ʋuna dziƒo ƒe agbona mi bena miayi ɖe dziƒo le dɔyɔyɔ ma megbe egblɔ bena tsɔ wo aba ne nayi aƒe wo me yina miakpɔ kpukpui wivelia le kpukpui wivelia tete wo titre enumake kakame na titre hã kakame na kpɔ dɔyɔyɔ wɔ fukpekpe ma yo katã me tom ne le agbo me aɖe kakame ma wo atrɔe o enumake ye gblɔ be enumake etitre tete wo titre eye enumake esi wo tsɔ yeƒe abala edogo le wo katã ƒe ŋkume nenem bena kuvia ɖo wo katã eye wo kafu Mawu gblɔ bena miekpɔ ale nu siawo tɔgbe kpɔ o miekpɔ ale nu sia tɔgbe kpɔ o ele me va ge na o Salumo tabla atɔ̃ ɖeke yi asiekelia ebe tsɔ akutsã gbedodo ɖa woe ma lo tsɔ akutsã kplɔ nye nu vɔ̃wo ɖa ebe tsɔ akutsã kplɔ nye nu vɔ̃wo ɖa ne nunye na ɖi le tsi nam ne mafu titi wu detifu mina miakpɔ kpukpui wolia le vegbe me ebe na mase dzidzɔ kple aseye tsotso ne nye ƒu dedekpɔkpɔ ƒe dzidzɔ ava na wo dede ƒe dzidzɔ aɖɔ wo dzi eye wòaɖɔ wo luʋɔ le ƒiesia le Yesu ƒe ŋkɔ me na mase dzidzɔ kple aseye tsotso ne nye ƒu siwo neŋe la na gli kple dzidzɔ nenyi be dedekpɔkpɔ va la agbe yeye vana dzɔdzɔnyenye vana eye tsɔtsɔke vana eye menye dedekpɔkpɔ eza ɖeka tɔ ko ye lo menye be ŋkeke ɖeka ko ƒe dedekpɔkpɔ ye lo va dedekpɔkpɔ yi ke la nɔ dzi yim kaka na agbewo ƒe nuwu eye aƒetɔa yi ke ɖe woa eye ŋutɔ alé wo ɖe asi kpakple yeƒe gbɔgbɔ nyaɖeɖefia tatɔ̃ kpukpui nelia le nyaɖeɖefia tatɔ̃ kpukpui enelia kpukpui nelia ebe gake la ekpɔ nukɔ ʋɛ aɖewo le Sardes esiwo meƒoɖi woƒe awuwo o eye woazɔ kpakplim le awu ɣiwo me awu ɣiwo nuvɔ̃lawo maɖo awu ma o awu ma anɔ dzadze ɖe anɔ ɣie awu eye womeƒoɖi woƒe awuwo o eye woazɔ kpakplim le awu ɣiwo me elabena wodze dedekpɔkpɔ yi ke sɔ asiwo egbea awɔe be nadze eye nayi edzi le aƒetɔa ƒe dedekpɔkpɔ me le agbewo ƒe eyiyo katã eye dedekpɔkpɔ ma awɔ be nadze eye ne le tɔ gbedodo ɖa dzia edze be woatɔ na wo eye ne le yɔ Mawua edze be Mawu atɔ na wo eye ne le dzi ɖoŋtsi na kuxiɖia edze be Mawu ana wo ɖoŋtsi eye ne le dzi na ɖe la edze be Mawu atɔ na wo Mawu ana wo elabena etsɔe ke wo elabena eɖe wo elabena efe nu wo eye agbemavɔ le mewo ta ene le zɔn kpakple aƒetɔa awɔe be nadze elabena wo kpakpli ye le zɔn
eye nyi wo sohe eye nebe gameasu bena mia chole anyigba ya chi eye na bai kpo agbe mavola na eje be na son gbapli eye na no agbe gbapli le chipo ela bena yepe chochoke yike swasi o egbe ya yepe dede popo yike swasi o egbe ya yepe gadete yike swasi o egbe ya eye nufon pe kokloda yike swasi o egbe eye wo le china o eye wo klo agbe wo ntia eye webe ne je na agbe magbe eye na kpo e kume kple nu kume mebe lele kpoke nye la ma kpo e nye nto ma kpo e mele kpoke ela bena echo nufon wo ku ela bena edeka o ela be eso echo yepe chochoke sona o eye ne kudenchi eye wo koko o edo le vivichi pe nu selame eye megati vivichi mamu megati nu fon mame ko eye edo to kodale me eye debe doyoyo ana doyoyo debe nukunu ana nukunu e lebe kadede ana kadede fiensi nye blena do ko be fiensi ya tonye. Amen. Na dasi le nouveau katanchi na gbenda le tidata o katagbo na gbenda le fotata o katagbo enu yo katanye nu macho na gbenda lo gbo na kula apeto me cho pugbe apeto me Togo la lo gbo do da la gbenyeme gbenda lo gbo Kristo ewe kure tanye e Calvary pe atiso kanchi be na trono no mesiano no medale agbenyeme nam Ŋusẽ be mayi eye nye maga wo nuvon ke o menyi be na yi aga va tro ano nuvon nu gbegble nu podi o ne wona cha aga no wo molo tro ma ava na le fiasia eye ne dolele de le me o dolele de le ju apeto akasi chu eye wa yo to na o le Yesu pe nkome eso gbe a jiji ale me wa ne lo a enu ya apeto abe na wa le so gbe awe a bobota eye na mianku ya bobota eye mia nuku apeto ape chochoke ele gbesoso dare Mawu pe nu planu popo na mea ele gbesoso Mawu pa menu fefe esogbe ele atisope ele awena o ele di chochoke ya ale gbegbebe fofo popo nu planu popo dede popo asasio me kafi nelo kwa siji na kwa peto melon probe apeto me sogbe apeto me ji be na chochoke nam mele di wo chochoke la agbenyeme mele di wo dede popo le agbenyeme ika nelo kwa siji na sogbe nalon eye na gbona apeto nye maga yeji le nu fon pa gbenono nyame ke o apeto nye maga leji yige le nu fon wo me ke o nye maga cho nu fon pa wa atoke o nye maga le nu fon wo pe moi ke o titre esine kwa siji a titre la fille que ne le titre c'est pas for de dema Mene keme le gbo fa won to le nyanu iwonele ne tso nyame ne dui le jiwo me klikpa ye tie ne titre eye ne kwa sia ichi so le defia be na me sogbe be ba ko ye pe de popo me sogbe be wa cho nuvon yo kem nuvon ma yike nya odale ma open kume yike wa be ne Togo le ma upe charupe ame eye ne fa le fifichi pe charupe me eye ne fa le gbojo pe charupe ne fa le fukpepo pe charupe me e la koko aso dade ye pe lonlovi pe charupe la me kwa siji eye na titre eye na glonyare na apetoa lobe apeto mele ji nu blanyi popo apeto cho ekem la mele di wo chochoke mele di agbe mavo mele di dede popo ikela webe ma sogbe na jipo kokom le vivichi pe charupe mame eye na kokom adade wo lonlovi pe charupe la me na kokom dade wo de popo po moati plena apetoa nu tepo wole nye apetoa eye apetoa sogbe atweke o fifila
asi o ne nɔdzi eye nanɔ tsitre nu mado gbe ɖa le ta o fofo le Yesu ƒe ŋkɔ nyuia me aƒetɔ kple ɖela meva le nu vɔ̃ lawo katã dzidalawo katã yiwo katã le trɔ le woƒe dzi me eye wole do ɣli le yɔ o be wole dzi wo ɖeɖekpɔkpɔ wole dzi wo tsɔtsɔke tsɔe ke wo le Yesu ƒe ŋkɔ me tutu woƒe dzidadawo katã dzo eye natrɔ woƒe agbewo eye nana wo nublanuikpɔkpɔ kpakple amenuveve be woanɔ agbe dzɔdzɔe le Yesu ƒe ŋkɔ me ɖo kpe dzi le woƒe dziwo me ɖeɖekpɔkpɔ ƒe dzidzɔ xɔname ƒe dzidzɔ tsɔe na wo eye nana wo ɖeɖekpɔkpɔ ƒe ŋutifafa nana wo dometɔ ɖe sia ɖe dziɖuɖu le ɖeɖekpɔkpɔ me bena womaga yi edzi le woƒe agbenɔnɔ xoxotoa me ke wo le Yesu ƒe ŋkɔ me na be wo gbɔgbɔ na ɖi ɖase na woƒe dziwo be wo gbɔgbɔ ne ɖi ɖase na woƒe gbɔgbɔwo be wokpɔ ɖeɖe wokpɔ xɔxɔ wotsɔ woƒe nu vɔ̃wo ke wo eye wolé avu woƒe nu vɔ̃wo le wo kpakple Mawu dome akpe elabe mienye be le wɔevɔ le Yesu ƒe ŋkɔ me ye miedo gbe ɖa le. Amen. Mawu ne yra wo kpɔtɔ nɔ tsitre nu eye toƒoɖolawo kɔ asi dzi eye netsɔ agbo na Yesu enu yi nawɔ fifi azɔa yenye be nasɔ alɔme kaƒomevi wa eye naŋlɔ ŋkɔ wo kpakple ekɔ yi me nele kpakple kaƒomedzesi wa naŋlɔe atsɔ asɔ message aŋlɔe ɖo ɖa 93 04 38 38 la se ke voton na de ke kple ne blaton voni benya amerike zi tsi o vo awonto mo nya ine se ye gbogbo apore nu o ene wo tatia be ya tso ye ba gbe na Yesu ye maga ye dzi le nu vɔ̃ ba gbe no ameko ye maga ye dzi le adedada alakpa dada mebeble agbe fitifici gbe kuyoyo pe agbe ejrewɔwɔ pe agbe ye maga ye dzi o eye ne kɔ asi dzi yo ne do gbe da kple xɔse dziƒo le kpɔ dzidzɔ ɖe ŋuti ŋutɔ dziƒo le se vivi aseye tsotso le ye dzi le dziƒo fifi la le tawo eye be na ga ɖo kpe dzi be na trɔtrɔ ɖe geɖe ƒe agbemenya wa sɔ phone number wa sɔ phone wa sɔ alɔme kaƒomevi wa eye na ŋlɔ ŋkɔ wo kpakple kɔ yi me nelia kpakple wo ŋutɔ phone number wa kaƒomedzesi wa ɖe na ŋlɔe eye na tsɔe ɖo ɖa to place ke vɔtɔn na ɖe ke kple ne blaton vɔnyi fi ɖe kpekpe afi sia afi yi ke ne le gbɔ be yi ke ne wɔ tsatsa ya vɔ eye ne tsɔ agbewo na Yesu ɖe ele be wa kpe ɖe ŋuti o ele be wa do gbe ɖa kpe ɖe ŋuti o ele be wa na o to ƒoɖo afia wa le yina nɔ agbea ye eya ŋuti o hiã be aŋlɔ ŋkɔ o kpakple ekɔ yi me ne le kple kaƒomedzesi wa aŋlɔe atsɔe ɖo ɖa blasie ke vɔtɔn na ɖe ke kple ne blaton vɔnyi ne nɔ radioa gbɔ eye ne kplɔ mi ɖo eye ne se Mawu nya eye Mawu tsɔe ɖo dziwo dzi eye ne gbe ŋɖa le xoxotɔ ƒe agbe yi ke le nɔnɔa ne gbe ŋɖa le gbɔ gbe ŋɖa le agbe xoxotɔa gbɔ eye ne be matsɔ agbenye na Yesu be ɖeɖekpɔkpɔ na sɔ asinye be gbe ke gbe madzo le anyigba ya dzi dziƒo ƒe agbo na ʋu nam nyametsotso yi ne wɔa
Nyame chocho nyueto ye. Elebe anglonko kple kapomo Jesi wa na angle. Awo message alo na WhatsApp. Acho do da placer que votre na de ko kple ne. Bla ton voni. E wa kpere nu ti o. Ado gbeda leta o. E wa fion afodope. Ale na te gome. Ale na yedi. Ale na yedi wa donu son. E na yedi le Christ to pa gbenono ame. Novi cho alome kapo mo viwa somo wa. Eye na nglonko o. Ple koy menele ba ple alome kapo mo Jesi wa na ngle atuerura 93 04 38. You raise up your hand and wave it like wave it. Put those people. Social media, you have given your life to Christ. Third, Nele wevoa. Elebe na ikpe dodoraji. feel it online. And Na ensure ikpe dodoraji. Novi kere gbe dodorame. E na do gbeda na mawu. Be nous saint ike dunaji. Nous saint ike dunaji. Nous saint ike po nous saint ota. Nous saint de like po nous saint ota. Jesus Christ, Nous saint ma aduchi la gbo. Saint ike po tolele po nous saint ta. Nous saint ike po me gbogbo po nous saint ta. Nous saint ike duchi le kore pepe me. Gere gbe dodorame. Be ma ou pe nous saint ne duchi le pa gbe me. Ne du tolele jinae. Ne du nono me ike me tomnele le fo me ame la gbo me. Yesu pe nous saint adu jina o. Gere gbe dodorame. Novi to gbeda na mawu. To gbeda eye mawu pasi adezon. Ocho efiami le fiesi abe miape nouvon we webe. Ye pa bon meten le de miagbo. Kaka ike ne kwasi ji. Eye ne Jesi do ke ne lon. E nouvon la enye. Eye wo toke wa. Azon a yepe asi atema dagbo me. Yepe asi a de tolele majo. E ata no don kwe jine be apeto nye mawu. Me dogo le nouvon me. Me dogo le nouvon pa gbe nono me gbenda le nouvon pa gbe bo. Azon nyenye si. Wo asi ne dagbe nye me. Wo nu se ne duchi la gbe nye me. Wo nu se ne duchi. Ne du tolele ji. Ne du fipodo ji. Ne du satana pe nu se oji. Ne du pokpo fon oji la gbe nye me. Pokpo fon yo kata le fu wo mem. Yo kata le agbe nye nyamam. Ye me yi konji dokito me kpona reko. Dokito me kpona reko mati mo na reko. E hia be na yi de pokpo me na dogbera be ma ou pasi. Ne retolele madale pa gbe me. Dogbera. Nous saint ike dunaji. Nous saint ike dunaji. Dogbera na mawu. Akene me kpa nglonko wa do da. Eleve vie e na nglonko o. Bakple kapomo Jesi wa na ngle. E na tue adore 93 04 38. Blasier que voton. Na reko kple ne. Bla ton voni. Nele wevoa novi igbe dodorame. Dodoa takpekpe ya yepe taro jino nyebe dede kpokpo ple nukunu. Mawu adeo e wa to nukunu na o. Dede kpokpo e nukunu aswasi o. Akpagba to aye mavayi yenye dede kpokpo. Ene kwasi ji ne swagbo na Yesu. Ne trojime eye chacho ke swasi o. Eye ne trojime ne suma uvi azon. Ele be ma uvi nyenye pe jena aswasi o. Ma uvi nyenye pe jena aswasi o.
et à ta gede bedodorame et na do bedana Mawu yo jipo e jipo akpo no blanyina o jipo atro do medenchi o jipo ayodo na Mawu penu se aduji la gbome doglina Mawu le fiancia doglina Mawu le fiancia Mawu pa me etro gbona pastor etro gbona e wa do gbeda le tawo Trado ki odobe ya hoye penu kunu le fiancia kunu amada pu sen ike dunaji ageda gbo me fifila Tidudu penuse nous sei dunaji awo dola gbo me megawo kufia o no vi to gbera nous sei ke po nous so katata ye gbe ne va eye ade dolele madro dala gbo me plibo pe dolele tension poa me pe dolele ma Atiko wodokpo, konjo wodokpo, dokito wodokpo. Nous sendeli udolele maji. Mawu pe nous sen. Bokoko pe nous sen. Wo nukunu pe gapopoa ede. Nukunu pe gapopoa de. Pastor egbona atok gbeda le miata. Eva dovo. Wakafu Mawu. Mepe wakafu Mawu. Apetoa to tidudu penu senjia. Acho nukunu adagbome. Acho doyoyo denu chilome. Acho gadede now le fiancia le Yesu pen come. Amen si nous célébrer wa twekeari yeke siye nous célébrer wa yodo amen si nous célébrer wa de amea yeke siye nous célébrer wa de gao eye mele kpo le fiancia eye le kpo ebede pomda le anyigba pe mlenu kata mi trode nu chinye eye mi akpo dede eye mi akpo kadede eye mi akpo chochoki ela be Mawu ye menye eye de ke megali pede nu tinye o le fiancia e va gbo le ehia ike menele tututu ayentie o vado eye atronu sia nu la gbo me le Yesu pen come uhi ike le jiwa do Jesi eye na jo asire kaso daroku hiaji dolele aji eye na kwa si feli aji eye nemi do gbeda Mawu ike do na to gbedododa wa ase gbedododa eye yenye amesiame ike le gbo amesiame ike le gbo ele gbo apeto le gbo le radio agbo ele gbo la pame ele gbo la fisi afike nele meka dolele ao meka adika ike le agbomu apeto le fiancia to yepe nu senji to yepe amenu veveme to yepe Mawu me pe nu kunu wo pe nu siamea la gbomea awonade ayodowo kwasi aji eye na so velia aso dare afike kuhia le nawa we ye ameike le tinu kunu ale fiancia we Mawu pe nu sen ike trona me pa gbe awo dola gbome eye dolelema fukpepe ma enuma ike la gbome etepe chichi eye mele demono be na nu agbe ase fifi avo la gbome wa le fiancia apetua agbanu jeji e wa denu ma da la gbome le so gbe a le loa le kwesia ofo le Yesu pen come. Da pe no fiancia
Elle a be mawu nu seto yenenye. Elle a be mawu ike ma dokpo nu gbedo yenenye. Ne to wo nya doda eye wo nya ayotomi. To gbeda be apeto wo doyoyo pe nu se ane deson. Le wo du kope agbe me le fiesi ya le Yesu pe nkome. Wenye mawu ikenye eyamake choyivayi egbe so yire mafo me. Mawu iglobe mawu ye menye eye nye metrona o. Ŋusẽ yike trona amepe agbe ane deson. Tidudu pe nusi ane deson le dono sia dono pe agbe me le fiesi ya le Yesu pe nkome. Yesu wenye eyamake choyivayi egbe so yire mafo me. Eye necha yina eye nele wonunye eye nele dakpe ameyo kata ji abosamdu nele woge egbe enu ine wo le bleman keke omea lele woge egbe we eye atapeto me do gbeda be wo doyoyo penusi anesra eye wa de achu amesia me gbo doyoyo pe asito ame ne fana amesia me pipila eye doyoyo pe dase didi ne kede nusia nume pipila le Yesu pe nkome. Nukuma yike gba ede se na obe hu eye na kpo nu le Yesu pe nkome. Adava tagbo gbegble na me pe dolele ma me de se na wo gbogbo ma Togo le Yesu pe nkome. Eye me do gbeda ameyo to kuna wo eye nupopo nya gba na wo me do gbeda o mawu to wonu se kakolajia de to kuku ma jo eye na de mumu gbogbo ma jo le Yesu pe nkome. Me do gbeda ameyo nu tete de le wo pe nu tulame nu tete ma yike le raglape na o ele apotome na o ele afome na o me de se na wo nu tete doko le nu tulama me le Yesu pe nkome. Apeto me do gbeda be ameyo onye domadama dale la me na o abe cancer abe dikanaku apeto me do gbeda be na trowo pe agbe pipila eye na yo towo tukawo cho cancer masime le Yesu pe nkome. Ayiku pe dolele ma ikele tepe ma me de se na ayiku ma ne gbagbe eye na ho doyoyo le Yesu pe nkome. Me do gbeda ameyo gbogbo fon wona fuo le wo penu chilame gbogbo fon le zikota na wo gbogbo fon le puputa na menawo tamenawo gbogbo fon le wona de le wo pe lame me le de se na wo gbogbo fon ma ikele chala me ma pe lame Togo le Yesu pe nkome. Eye ameyo plibo pe dolele eye ati jechinawo afo jechinawo eye akpade ka tutu nawo gohane pwaye ngea yodo nawo apeto yodo nawo pifila apeto webe wa chitre eye wa zazon le Yesu pe nkome. Matemio katane zuwa wole wo pe agbe ome. Eye be mawu pe amenu veve mawu pe nu ti kokwe mawu pe nu sene woto la gbo me vivila ho wo toyoyo ho wo gadede ho wo nukunu apeto do pe ti la gbesi agbe me le Yesu pe nkome me to gbe dale. Amen. Amen now. Amen. Amen. Todo kyokpo. Na kpobe nukunua evado yepe agbe mefo. Eye nuyo matem awotan wa. Kapopo enyesia ela be doyo avado fo. Doyo avado fo katutu avado fo. Ele be na wonu imewo na tan na we. Nku igba na otare. Punkwa na kponu ewe ikplibo sande titre na sasoli enu yo te kobe mete wona tawa azonla enu si anu jovo todo ki okpo nukunu wa vadovo ne le kpo ya da se ko na di da se na so alo mekapo moa na yo placer que voton na de ko plene blaton voni na di da se elle appelle enu meten wona san wa lele wonvo après toi yo tonao après toi dagbele nu chi o après toi hayao po jijo la pe ame
Donc, libe, alléluia. Alléluia. Eye na kafu mawu poasikpe na mawu poasikpe todo ki okpo enu matema osan we eye enu apeto awona wa nele pe a na dogli la femme be alléluia na dogli le kwanji be alléluia na dogli le femme be alléluia eye na so alome kapomoa eye na dida se poasikpe na Yesu Yema, elle femme la pere meda, elle femme le kwanji d'avo, elle femme, po, amede titre le soisoli, amede le soifola, amede le soisoli, mekanye feliao, mekanya metonliao, mekanya ameneliao. Todo que poto no do que don no popom, no do que don no popom, elle femme, yema. Nukunu o petija, nukunu petija, poasikpe na Yesu. Nukpato no doke to no papam, todo ke okpa, yo eye na didase, na temale WhatsApp, na tem our WhatsApp, our audio, our vocal, adidase doda. Na tem ayosreka eye na didase Ŋusẽ yike dunaji Ŋusẽ Mawu pe Ŋusẽ yike dunaji Mawu pe Ŋusẽ yike dunaji Mawu pe dziɖuɖu pe Ŋusẽa e doɖa agbe mevo e yodowo e tukawo e tso kɔsɔkɔsɔ mawo e gbaka e tsokawo gblɔ be aleluya ne le kpɔ be apeto ayɔdɔ na wa na sɔ alɔme kaƒomɔa eye na yɔ blase que voton na de ko kple blaton vonyi poasikpe na Yesu amen amole gere kamevo amole yovo yo eye na didase do wonu ti la kpɔ na do wonu ku kpɔ na do wo afɔ kpɔ enu imatem awotawa to ewowo Mawu etro agbewo ko dono enenyeta mega nye dono o ede dolele ajo gbogbo von pe enu yo dade jiwa ejo dolele ma ejo eyodona o ehaya o de kpo haya yo eye miadida se kaba ye tsaka kple Mawu me eye azɔ dasedidiwe le miapa gbewo me kɔtɔ no ɖokuiwo do no kpɔkpɔm do ɖokuiwo kpɔ le aƒea me do ɖokuiwo kpɔ le kɔdzi do ɖokuiwo kpɔ tsitre le abadzi megamla anyi da ɖe ke o tsitre Mawu ƒe ŋusẽ de zɔvɔ Mawu ƒe ŋusẽ wevɔ Mawu ƒe ŋusẽ de ɖokui fia le agbewo me dasedidie va ɖo azɔ meganye dɔnɔ o megagbɔdzɔ o ŋusẽ ge ɖe agbewo me ne xɔ katutu enuwo trɔtrɔ va ɖo trɔtrɔ ge ɖe agbewo me yɔ eye naɖi ɖase blase ke vɔtɔn na ɖe ke wòkple ne blatɔn vɔ nyi Dzidzɔ aseyetsotso hawo ole ɖi le afi sia afi aƒetɔ aɖo ŋku dzi o aƒetɔ aka asi ŋuti o dɔyɔyɔ ƒe asi o ka ŋuti o dɔyɔyɔ ƒe asi o tɔ o etɔ asi o eka asi ŋuti o eyɔ dɔ na o nutsinyawo trɔ daseɖiɖi ge ɖe agbewo me amen. Gbagblɔ amen bubu.
eto ike matema senu sanwa amedene kpedenchi ona do to makpo azon na tem asenu na tem akponu ela bena azon nuko eto wa hu eye na senu apetola yotona o matema azon lisan wa titre eye na azon ela bena apeto atuka yepenu sen enu ipato na wa yenye bena todo ki opo do afọwakpọ do alọwakpọ alọ ike jechia alọwa ike jechisa megate nsọ wọnana ko nusere ke megalemo agbe megalemo apeto ade agbe alọwa me ede agbe me gblọbe amen yele nọte kpọ o afi si afi ike miele le dukọ si adukọ me du si adu me Mawu pe tirudu pe nu sia dezon la gbo me. Apeto Yesu pe tirudu pe nu sia e dezon la gbo me. Eye na dida se akafu Mawu pe nko. Yo blase ke voton na de ko kple ne blaton voni eye na dida se da sedidi pe gamenyesi. Da sedidi yo eye na dida se yo eye na dida se blase ke voton na de ko kple ne blaton voni dida se eye na kafu Mawu pe nko enu ma wo la gbo me enu ma wo la gbo me kafu Mawu dida se yo blase ke voton na de ko kple ne blaton voni to do ki opo meganu anyi dari o to do ki opo amen. Da sedi dio cho juta vovovo eye o le di da se amolio o le di da se ya se da sedi dio cho juta Mawu pe nu sen ele to asi agbe onti le apisi afi le juvovo me ya kplomi so yide Nigeria pe etu le tiere Kaduna pe juame wakafu Mawu konye yenye Dr. Août Adima yenye dokita le konti novi nyonwa yepe dolelia yenye be alon madon eye epefo yenye si eye le fofo popo pe maunya kakape eya Mawu to Pasteur W.F Kumuyi eye wo yodoe ebe yepe nkonye John Haudu yejibe ya de akpena Mawu ela pena Mawu woto kande le yepe akpeme no vinyonu de yepe ye va Dutoƒo Mawu kakaya ye mesubona le church ya meson for eyi ke va ye cho yepe akpe sona Yesu eye le fida gbe apeto asra ye kpo eye epefewe nye si va ya ebe atike ye nu na gbe si agbe ndi kple san eye nkeke Evelia le Dutoƒo Mawu kaka yi ke nye fida gbe a Dutoƒo Mawu kaka yo wo fo ye yide apemere ye donlo abe vichiene ye downlo kaka ye va be ya da gbe na Mawu ye gale de akpe na Mawu le pastor pe agbeta pastor ke Mawu san eye wo yo to na ya ye da gbe na Mawu eye sonchi kokwe na Mawu le Yesu pe nkomen wasikpe na Yesu alon madon pe ve yen sia Mawu yotone ebe eye dokita ye le do peji pe na Mawu ekpo nublanyu na mianovi nyonua abile dome epedeka to Pasteur W.F Kumuyi pe gbedododa megbea eho yepe doyoyo wakafu Mawu
ebe de tugbivia yepe nko yenye eyo epe nko ebe abi le domene kaka epereka nyesi yo so nuchi kokwe na mawu ebe tatutu ano tutan yo gbesi agbe kanji yepe dolele akpoto noji yimkoe wa yo da pe na mawu le Dutoƒo Mawu kaka yata ebe yegba kple yesron yo gbobe yo maga so ikanji ko yo no pe dodorati eye yo pleva Dutoƒo Mawu kaka ya me eye yo xɔ mawu dzi eye to mawu pe amen fefe me ankeke gbato adzi se ɖeka exɔ yepe dɔyɔyɔ le dɔlele antsi ame gate yina suku o yo sɔ nutsi kɔkɔe na mawu elabena mawu wɔ na mi mawu yɔ dɔ nɛ wasi kpe na Yesu dɔyɔyɔ mawu yɔ dɔ nɛ eyɔ abi le dɔme pe dɔlele ma edzo. Wenye nukuno pe mawu, Alléluia. Wenye nukuno pe mawu, nukuno pe mawu. Wenye alpha, kple omega. Wenye nukuno pe mawu, wenye alpha. Nukuru pe mawu ewe. Blase ke vaton, nareko plene. Blatofoni, yo eye nadida say amen. We are still waiting now, but we want us to send the testifiers now. That's it, you already. Who have been interviewed from here, the Alpha location, and all over the world, online. Afisi le tuta le tepe vovo to wo doyoyopo eye enu matema osan nawe na ngro message alo na tem ale video atwe rodami ne akafu mawu wakafu mawu da sedidi yo le tuta vovo da sedidi gbato. Still online without taking miapoto anokame eye miakro mi soyide BBC eye da sedidi bubu tojuta kafukafu na mawu. My name is Ipada. Nkonye enye Ipada Happiness Bénisse Go State le Nigeria me agbete to pe hamefi ye nyo for okpe yeye In June, le jinu ateliame. I was having very severe pain. Fefese no angome na into le sanchiti na fefese ya el no ye familialia. I'm pregnant. Ye fofuye. De ko la pe de viaye le plan le pe angome. I was still having Esinukea feve agakpoto feve se akpoto no ye yo ye srobe ukpokpokpo ye le se feve ye menya nu ka le jo ye nobe ye gbona ya va kponu ada okoko yi kanji esi yi kanji a dokita o to ipo bina wa va yi wo scanner o va yi wo scanner o po bina ebe ye fofuye fefese sia energy yim o to abunai onai atiko ye no atiko ye o wonde pepe for fefese sia egdega. He said yes, but later my mom now said no. I called my mother-in-law. Hey. So I didn't know that they were having this global. Ye menye bena Dutoƒo Mawu kaka no ji yimu. Don't worry that I should have. Etona ebe ye mega bon fo ye ne ko mawu ji si. Eye yo yi de Dutoƒo Mawu kaka le fie si paji. So
So when the man of God was esi me praying, mau pa me when the anokpe man of dom God da was preaching, I was esi just me following pastor him. no I was kpe enjoying dom the da preaching. eno mo nya Because kloma there ye was time kple at do the tu time tu 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 it tu wasn't that ela bena ye severe. no pepe So se when the mto man, Papa was esi praying, me papa preaching, no kpe I dom was da still having eno small, mo small nya pain. So kloma when ye the ka man no said we enu should lay enu our eno pa hands flam le ye to pe get angome ebena ya wherever yo ne is so paining ye us, pe wherever we asi are having adade that apike affliction. kuhiale So I now put my hand there. eso ye pe asi dade ye pe podochi Immediately, ye pe what I angome observed that sirika immediately he said sirika the last amen. ekplo amen Even to mamla even ko stand up before then, I ebe couldn't even stand up. ye matema titre so ye matema avlan le fefe se sianuti fibrom alele no ye pe potom ho le potom esi o klope yo ne so asi dade te pe akwa yo so asi so dade amen mamla yo klonkwa enu abu abede ebu abe matiki e wone la ebu la hallelujah ebu sirika ebe enu adole ye pe nu tilame yebe pakpo nyime gale vevere ke semola ye les chikwe les pochicho ma wena ya hallelujah consider ike kplerua ye yikonjia oto ipo mega pona de ko fe sese de ke mega lio ye le sese de hallelujah e dakpe na Pasteur Kumuyi hallelujah ejo fibroma ejo kafu kafu na mawu kafu na mawu hallelujah ebu eye yepe fefese siacha ebu eye de tuku ale globenari ele sipe magic ne nusia ne ma wona to ema o me ye ne be magic o nusen ke dunaji to yesu pe nkochi azon yase da sedidi do letepea eye ameyo kata da sedidi le miasi mi la pemea yo blasier que va ton ade que plene blat ton venu 93 04 38 38 maou penusen e kasi nuchio e yoto o e gala bale que ne le sa no azon miasi da sedidi konye yenye docteur adeyemo yenye dokita le konji eye matema kponu adejijipo wale fiansi ya eho yepe nukunu yase yepe da sedidi wakafu mawu wakafu yesu enukpokpo pe kuhi yeno eji yematem akponu ike le jijipo voyez que il est pour na mi fifila il est pour nous le kaka chichipe et la pena maou onukunu kande le yepe akpeme ebecho maou onukando nae ejachi hakafu maou pe wonukanu kan nae ye matema klokata o akpe dada akpe mawu ne yira o pasikpe na mawu pasikpe na yesu epe wiaton pe nu makpo de chichipe mawu yotone mie sonchi kokwe na mawu esori kape ko o ja troto sukuji eye gbe a mawu yotone da sidiri bubu Amen. didase wakafu mawu
You can believe joy. You va be ya di da se le Mawu pe tome nyonyonchi, ale Mawu yoto na cho abile tome. Ete comme esimeye eva epedeka kple dinu nyea ye no ate comme na yi. For eso ikenye nkeke gbato ike Dutoƒo Mawu kaka toji a Mawu nu so kata to a esra ikpo le nkunu pe mochi eye ebe ye nto me no mo kpom ne o ebe eva me be de senade ye senade si bebe nu de le ye pe donpo mene eye ye le kpo chicho ela pe Mawu pe nukunu ike Mawu wole mi adome a ebe enwa ebe ye fa do ere kikpo eye ye fa do ere kikpo le nu dikpaji eye gbogbo to na ebe bene po kawore ye me gbon yare ko eye gawo po a o da nu o mandudu na yo ye messe ye dunwa ye me atome me du ye chan eye ebe ya fait dit da se le Mawu pe tome nyonyonchi au mi pede chi ma gbon hallelujah ka de na Mawu hallelujah abile dome a ejo le Yesu pen come ason ele dunu atome madwa me tome me le dumo veve se le keme gale donpo me no da se di egbubu Alpha, ple omega, wenye nukuno pe Mawu. Kafuna Mawu. Mawu pe tu kon jidu la me be wa kafu Mawu. E pe nkonye James. Echo or na region. E pe da se di de nyesi. Le pe fe onyesi avaya. Ou ferme. Kwa anofion yi. Kwa anofion yi. Michi aton si a michi aton ye pe nku fiona yi eva ewona eno vio voile Mawu pe ame ape gbedodo na me gbe cho iva ya o kata note ye jibe ya to voa gbogbo to na ebe note me gayi na ve di da se ne ma nenu ke so a na do peji eye ye do to ebe chonu di kaka cho egbendi kaka va na fifiri ye pe nu kwa mefion yo ebe eta ewo na ye michi aton for fifi so nu di pajire mega wo eke o wakafu Mawu Put your hands together. Wasikpe na Yesu Kristo. Kanti kokwe na Mawu. Ku fiene. Dokita ale dokpe da se di ajie. Echo iva ya Mawu eyotone. Amen. Ya ire juta eye nukunu le fame la fima
Kuno le juta. Mawu pe Ŋusẽ ele wɔ dɔ le juta. Nyakplɔ mi sɔ yi ɖe juta. Eyɔ eɖokui ebe veve sese le yeƒe aʋukpɔnu. Eye esia wɔe bena gbɔngbɔn ezu agbana ye vɔa le Mawu ƒe amea ƒe gbedodo ɖa megbea be vevesesea ebu eye yexɔ yeƒe dɔyɔyɔ blibo eye daseɖiɖi ele tso juta le Edo State ele gblɔ be vevesese le yeƒe dzime eye le Mawu ƒe amea ƒe gbedodo ɖa megbea vevesesea etso edo dzesi be vevesesea tso eye exɔ yeƒe dɔyɔyɔ eya etso Simiria Junior pevi vevi elabena amea ele ŋlɔ bena ebe yekpɔ dzidzɔ elabe yekpɔ ɖeɖe kpɔkpɔ su esi. David eŋlɔ ele ŋlɔ bena le Dutoƒo Mawu nyakaka yi ke va yi le Ikorodua be vevesesea ehe abi va dɔme na ye eye ewɔe bena yeƒe nuɖuɖu ezu agba na ye vɔa le Mawu ƒe ame ƒe gbedodo ɖa megbe esi wogblɔ amen mamlɛtɔa ebe yeyi ɖe aƒe me bena yeava yi to eɖokui kpɔ eye ekpɔ bena abi le dɔme ƒe vevesesewo katã wotso wakafu Mawu eye esia ele tso Liberia ebe ele da akpe na Mawu le Mawu ƒe yayra le yeƒe ƒome dzi ebe wole kplɔ Dutoƒo Mawu nyakaka ya ɖo eye yole se yeƒe agbenɔnɔ yeƒe enuwɔna etrɔ kekem le Mawu ƒe amea ƒe nufiafiawo ŋuti azɔ la ele de akpe na Mawu le tɔtrɔ gã yi ke va me le yeƒe agbe me. Nɔvi ɖe tsã ewɔ tɔtrɔ ƒe numetoto le yeƒe agbe me. Yeƒe agbe trɔ eye azɔ ekpɔ ɖeɖe blibo eye ele gblɔ be mele kpɔ dzidzɔ elabena ɖeɖekpɔkpɔ ƒe dzidzɔ ge ɖe agbenye me. Azɔ miatrɔ agbɔ va afi ke Dutoƒo Mawu nyakaka le dzi yim le Odo State wakafu Mawu daseɖiɖi yi ke akplɔe ɖoa kafi daseɖiɖia nava mina ne mia akafu Mawu. Amen. Ina nemiasi daseɖiɖi bubu wakafu Mawu. Mawu ƒe dukɔ bebe wakafu Mawu ke nye ademoye. Dzɔka group me etso etsi be yayira Mawu ƒe ŋkɔ le edɔ yi Mawu wɔ le ƒe agbe me. Ukia efame epekedo nyesi. Ekede eso yepe agbe na Mawu le hame ame. Susu me gble na me pe tolele ye le. Eye ye vai tina konji epe gedo yi gedo ye magatima wo ye pe dore pepo
wa etsɔ yi va yia epe yi va yia ye ɖo bena yadi Mawu eye ye xɔ se be yakpɔ dɔyɔyɔ eye Mawu kplɔe va agbedeto ƒe hamea me eye ye va Dutoƒo Mawu kaka le epe dzinu gbãtɔa me esime pastor enɔ Mawu nya gblɔm. Mawu ƒe amea edo gbe ɖa titre ɖe aɖaʋa tagbɔgblẽ na me ƒe gbɔgbɔ ma ŋuti eye xɔ Mawu dzi se. Mawu le dɔ dzi. Mawu yɔ dɔ na ye. Ebe ɖe sara ɖoɖo yiwo ye wɔna ye mete wɔna wo katã o ɖeko wɔna ɖoɖo vɔ ŋusẽ menɔna si o. Vɔ azɔ la Mawu yɔ dɔ na nu ka tie nya be Mawu yɔ dɔ na yo. Ye dana lɔ nyuie ɖe eye ye fɔna le lãmesẽ me eye Mawu ewɔe na ye blibo woasɔ ŋutikɔkɔe na Mawu woasi kpe na Yesu. Woasi kpe na Yesu. Epe wiasieke ƒe dɔléle Mawu yɔ dɔ nɛ. Woasi kpe na Yesu. Yesu Kristo woasi kpe na Yesu Kristo. Mawu nyɔ eye wowɔ nuganugawo. Ele be miakafui. Amen. Geɖewo wova me eye miagase geɖewo etsɔ yi ke gbɔna etsɔ ŋdia mígaŋlɔe be wolo gadẽ gandrea wola wɔ tutu ɖo na sɔhɛviwo miava kaba eye ame yiwo tsɔ woƒe agbe na Yesua woƒe akplɔnu akplɔ ŋuti dede ƒe nuɖuɖu ɖe ava me aɖu nu afi sia afi miatsitre eye miada kpe na Mawu le dɔ yiwo Mawu wɔ na mi le zaya me ɖeɖekpɔkpɔ tsɔtsɔ kɔkɔenyenye tsɔtsɔke dɔyɔyɔ yiwo katã Mawu wɔ le mia dome ame yiwo Mawu tuka tso bablawo me miasɔ ŋutikɔkɔe na Mawu ye miada kpe na yeƒe ŋkɔ le Yesu ƒe ŋkɔ me miedo gbe ɖa le miatɔ ye le akpe dam na wo geɖe le dɔ yiwo katã ne wɔ na mi le amisisi yi ke ne sɔ kɔ ɖo wo dɔtsɔla dzi eye ne wɔe le miaƒe agbewo me le xixia me godoo eye ɖaseɖiɖi ƒe ɣli le du le teƒe sia teƒe eye miese ɖaseɖiɖiwo egbe eye miagase ɖaseɖiɖiwo etsɔ nukunu kple dzesi yiwo ne wɔ. Mawu miekafu wo ŋkɔ eye miele bia be naxɔ miaƒe akpeɖaƒasawo le Yesu ƒe ŋkɔ me. Aƒetɔ miele do gbe ɖa be ame geɖe yi ke tsɔ woƒe nukuwo yina ɖe aƒe me la womabui o eye medo gbe ɖa be etsɔ wola ba eye woaɖi ɖase woasɔ ŋutikɔkɔe na wo ŋkɔ le Yesu ƒe ŋkɔ me. Miele do gbe ɖa le wo dɔtsɔla yi zam ne le ɖa mido gbe ɖa be naɖɔli ŋusẽ nɛ eye nane ŋusẽ yeye nado ŋusẽ eye amisisi yeye ŋusẽ yeye ne kɔ ɖe dzi eye etsɔ di ela wɔ dɔ eye etsɔ wò trɔkpadzi awɔ dɔ wo ya asi ne kpɔtɔ nɔ yeƒe agbe dzi akpe na wo le enu yiwo katã ne wɔ le egbe ƒe ŋkeke ya me. Dziɖuɖu ƒe ŋusẽ ŋutikɔkɔe woasɔ na wo ŋkɔ aƒetɔ miedo gbe ɖa bena exia godoo maganɔ abe aleke wole tsa ene o. Tso du yi ɖe du me, tso afi sia afi ɖe teƒe vovovowoa, kunuwo ne va me,
Yo ne fame. Na ngeko kutio. Eye na yoto ame yo tere anyi. Eye na donu semi. Akpena ofofo le Yesu penkame. To pedale. Amen. Amen. Mawu ne yira mi kata akpena mi.